Onyame enhyira twedi ampo nankasa enhyira me makwaba edeba Adom TV enkranhye ensem dwumadie ya me amede ho chiame edin ya amgeso ene ni tekotego emede se wo do afidi ato a what sakasa we da Onyame enhyira empo ye kase enhyira ne de Onyame enhyira enhyira asechire se enigye emra wa brabom ni awoye bia no endore na enigye emra mu na ya na utimi so anapa wo hwe obi abrabo a wo bo ase oye ide nyame ahyira na me de aden me kwa sore me de sefata me man krofo akyede na so me de ase enhyira no apare me se de ya adwonso apare akokọ na ya na emre bebre esanse ye de ho toto krofo hu nti no ya dwen se ye de enhyira apare yen na enhyira wo ho ma obi enhyira ena sorry e bia won pa ho bo no se nyame hyira me fie mu hyira me ma na hyira me nsa no adwuma na hyira eni ba bi ane akote ena hyira enye nsuo ne de adware hyira enam suban so na bebre ene ye nneoma bi a esi hyira kwan so yehu obo osinyankopon hyira me enso obonsam ayi me hyira akwato ba bi yese ena ne agya bone bi a wo ye na ma me hyira akoto ba bi oso oba bi a medi na ani ana ba ma bi a me tra ma nye ne yie no na wayi me hyira akobo medua enhyira nya duabo enhyira ye wankasa wo suban bi a woda na adie ene esi hyira kwan tinade se wo hyira atosia be ma onoma be ensom bi a betimi astart se obayo na ma wo hyira apie dedi kan ani die obuo se wanfa ni die a mani pa bi a wosi wo hyira kwan toso mienu omuamua ekatakata bone yo eso a bone pa wa ye no kata so wosi wo hyira kwan toso miensa wano kasa woka esi wo hyira kwan toso enan se wode obia obibie na da hye omu na mfa nche oye odie tu mu esi wo hyira kwan na empo toso enum enamfo bi ene suban bi a ode bu bra no enamfo bi ni suban bi esi wo hyira kwan toso sia adwin fibi ni adwin po bi a wonya ye wa brabo mu no esi hyira kwan ena empo enso no so they be be pepepe as what on amuntu you say when it is right I make it right esi wo hyira kwan ena kra no pepe obi an nsemo adene ese wo hye pop pepe esi hyira kwan me kana maka ne sen ye kase obi a wo muade a ayo obi a sabe nye obi a sabe obadwaman anya sabe obi onom nsa anya sabe obi di odintro nemom obi omuade no akire se ayo obi a nani nso onyame emra so ebia na ye kase omuade a ato akoma so se wona wo yire no ho kani betra yie nanso wona ye nkire sa ana ato akoma so se wode wo dobe ma obi oben wo enso wonya ne sa ebia na unya bi ma ehia ni bi na akobo no kro no meka kro no ana yesa wo ye ma no wanye na wa ma ohia ni sasifom je se wanti yankopon asem no no ebia na wona ho kani ntuo umfa ni die ni obuo ma no wa pare nyame asem so enti ebesi unhyira kwan so ebia na edaw akoma so se wo ye obi papa ebia na pa so ye se mekoche wesika ana we ma hu se na ho kire no se meko ede ma no eya asemi na daw akoma so bo wani so wasi unhyira kwan me no kwatwa konkrom a Deuteronomy homa no etredu nwotwe tichemu ba akokosi na se na woni a wotie nyankopon enne no unhyira ebodore epeja aboatra wom. If we obey the voice of the Lord, all these blessings will come upon us and overtake us. But if we don't obey the voice of the Lord, then those blessings will not come. You can't onyame nia. Oye nyame mebo a yese oye nyankopon sa no adwumonto nyame. Enti eni bi ba wa adwum se oye papa bi. Wenti nyankopon ne.
ene bi ba adwen po se we de se ka me yo so me de minister e ko che we 1 cedi that day me minister kwa mo aka 2 cedi eye ene bi a wote a wantie na empo esi wo nhira kwan to so mienu me enka me musam Proverbs 28:13 He who covers his sins will not prosper. Nia okata emwamu ane bonus no oni yeda. But whoever confesses and forsakes them will have mercy. Nemo nia obie na no kana boni na onyanu ho no onyame ehira beba no so. Ye kase wa cover wo sin na woni your baby wo na bema bi wo no afa na echi. Akọ bo adwa na kakra. Udu fi no apo ano. Minya hwio me do we wo de wana me do wo. Wa so ni se onipa no afa na echi. Enti sa suba na wo de na de wo fi se o me da wa cover wo bone ebe ye no me ama wo enye nhira. Empo woni me se odwuma mu panibu ano wo twara no oh we onye ni papa oh Priscilla dey say na ote console na chi na ma instruction na wo twa Priscilla no wo sha Priscilla oh Priscilla dey say eh oba fefe hwe wakata abone so ebe no me ama. Very often we all cover our sins because you can see a kind of bonny ya na ebi ehu enye se krono e boye enye se empo ewudi bi ekodi e ba boni bi e de ano kan ye ebi e ka kire obi efa obi hu nseko bi ekodi ye na ntitwe bi ehwe obi no nyina ya boni ya cover so ne nipa no hey kwadwo o kata obone so a esi wo nhira kwan ene de ameka kire no say don't cover up your sin na bede na on kata obone so say wanye boni na say on kata so nti ne ye bi wo ho a wa ya onim say eye boni etia nipa bi etia sunsun bi ya na wanyo a ene bede boni esi wo nhira kwan nti waya bibi a gitum oh odo na se de mesuban bi a meda na de kire wa na nye o ana wehwe kobena asante anim na se mehwe wo TV so na me kan se mi fa ho kobena fa che me wai enye mia suban bi o mi mu fa che me na wapie mu aka no asre bo ne fa che wo bie nhira kwa ma ho ya na ne ya din ba nokure e ma fa hodie nokure e ma fa hodie enti entro esi akwan e do konkwa sun tabraba ye bu ino so opese wo bie nhira e ma ho a ya na wadi nokure kakra na wabie obone so ama ho we e na medeja wo ni ameka kire wa ne se onyame nhira wo onyame nhira wo mfie so onyame nhira wo adwuma onyame nhira wo fikọ ena ofi bamu ene dey okodi dwa bia onyame nhira wo ana mede besie onyame ene wontra ene okwada ene nso nyame de akyeye ye da nyame ase 8th June 2022 ye da ura nite kotego nso ase eniema nson a obobo so de kirewe mene wa akamenya adaje ewo Adom TV Facebook Instagram ena afa YouTube no na masahwe bio na mekura na me de abobra no medofo no nsi abo enti de bedwam kase esomo na the obeti wo mu bia di makotene ene se rexec no a wo wo enkran e kire se wo mu asisi adan e wo CSIR fonsa aseso no wo mu e ba bejure ni nyina e de agum afen so ebusuakuo bi no mate ase se agenda 111 no wo mu de wansase ebema na aban etumi e de etusa anamo no ebi ka we ho making kan asomo britia we bim se bedwam kase mede de ma mechira Diamond memoache afen mechase Greater Accra Regional Security Council a otwane tiase reseg no ebo amane se obi bia wo adan anase obi ama otumi na wakakosisi adan ewo eye CSIR4 ensase so no hwe omanim se omo ba bedwiragu. Way back about 30 years ago, aban ejiha ema CSIR 1,000 acres, and I repeat 1,000 acres out the back plots my 4,000 plots. Interestingly, over the years, Nkrofa Basusa Masisi and account 200. 200 no so much wall, Nanka, Mutumifanya, Juman, so and Nkrofa Basu. Into Wompo, almost 800 in the almost one coaching humans reading. Name 200 na cano. Many me and we are Dutch in tea because I have no research. Yari be bebao, BB, so I hear any information. Into your neighbor, ya be share said dear, and Yamano Sukonwaha.
ɛyɛ asefom kakra ɛsan sɛ ɔhwɛ ha yi a vet clinic nie ɛna hwɛ wall yɛtwa ho nti ɛhe ne yɛkɔ yɛabɛhwɛ na resec yɛsan kɔ ne yɛakɔtoto nneɛma na onyame adom a ɛbɛdi ho dwuma onyame adom yɛayɛ mmara yɛfrɛ no Act 1036 the Land Act 2020 no oka nneɛma na ɛwɔ hɔ no a anhwɛ yie korapo no a bia na court nsɛm korapo ambam ɛsan sɛ wohwɛ adeɛ a is almost a private property for government and a government property rather yɛtwa ho wall nti woyɛ dɛn na wowura mu na abɛsi dan ɛneɛ sɛ wawasɛ Ghana Bible Taiba called yesterday and so say oba be see and ya sabia what today say agenda 111 no ebusuaku a wondin ene adomrobe ene otene bi ebusua che say one more day ensase ane dodo no eye 18 acres e de ma ban se ne be ya sabo tai aban de yesterday ni so no obetumi edru ho municipal assembly abangba be project abesi hospital wide amayen ebrade be chira so mayen ya be gina won kwam ahoden ye dia asase na ma won se o meya adwuma no na daachi bi ya nya so fa so nti ma be nya so fa so ye de ma won kuse nyame kan akoma won be ye ne fa so mbi mre ya na obi anhwe asase no so man so e nyame no bo asase no ma yen edu mre se wode manipa wode yeso adwuma se ye de ma na ye gina mpanyimfa nam this minister nsa this Lanquantanamfu nsa so wombaye adwuma pa mayen na yenya so fa so dachi na nyankopon ye wi ni yepema ye de aseda ma wotweda mbompa me de was odi munti amen na mo ba acho na eja to me se yembaye hospital no ma oman no ebe ni yenya so fa so dachi si no okra yintiri ma no ba be mfa so de ayere ama ti eja to mo yakomem so wombaye adwuma no ye de awasase no so Afeyenko emfinfin mantamo empanifo a wanodru jom a womo mori mpotamo echese sukuu dan ya womo esiye no afe de ebraso wo ba beje mo e de amaban Yemfia no snafe yenkotema taxi station na de ekoso wo ho no se na no kwasiada ensu a etoye no se okokoduru tema ho no mo a ba bia mekan no a de wuhu a eyensunsuan e na age ho no aboso still oma adwen se oma bunu agu amasum omonye oma adwen se oma be bibi wa ha de aboaye na de mbia no sabato ni su dupe na oma bedu ha na oma be jojo yen enanu iba ku bi ba ha se o yemfa nkosi ano ba be boayen yenso yade yani to no so o ba boayen pipini ya mutu ama anisi ni no so ba ha ya mutu ama tese 5 traffic ade asisi nkwa no mu sisi yen enti we ye be sere mo pa ma ba ide mo fa nto omanim se na ma ye committee one na ho aye fe no omo me ye ha se nso saa ye station ye so ye didi wa kakaka nyame chade ye twa ticket fine ye ntumi nka se ye twa ticket enti so mo mbo bi a yedi kan aka nti omo mo be mbo modin ase omba be boa yen se me so me de ne se nyamem nukure ne nsuo na ta ha no de ha yen se duro nwure na wo hakora even awie kura won so ba kura tuntum no bi kaka na ho ba se mo ninamu basabasa che se adwuma na wo yen kura woni nye wo betwa ticket se de me nua yi kan na obi gina ho lodu wo be kofie no nya hwe che se adwuma no ye ba ha ye ninye wo hwe de wa ha city ye ninye even passenger so duro kura utumi hwe ha se na ha city no na watwa me so mafroka ditie me for mo de ne se de wo betima ba ba bibia man ntuntan wiwi me san ya bo ba wiwi be 5:30 to 6 ntumi ntra bo one sometimes ntuntum ba wiwi na metum kala kofie ni nya ya nsu na team for wo mo yen wa ha se ye be san wo bebe tire fo no sebo ye 35 cars ye wa ha se nipa ba ku bia 26 a e week npo ye sen so mo dan ye den wo mo bo yen wa ha ya mani boni ebo ne homoden ene tie me fo atwetwe nkomo wa abra company se wode wonne ebetu dwade nanso wa hyebo se wono mutu anamon a wode bekwa kosiesie sa wo hawie ama wono Fafali ablode edin frishia duba ko na abofre ya hometesema a wakomo ene se wahyehye no beye semre kakra ni adom kase abo ho amane ya na se de akwakodro ene se Dr. Nathaniel Tete a woye senior resident or ye in charge of reconstructive and bends or kolebu se abofra no agese operation no ahodo miensa ene obetumi akom ansana ne ho etumi atono
ma mo 5 cities o mo fa nto duane wa bonten nti fa fale no say 5 cities no wan so o mo nti o de koto e mo 1 cup na wa nuana oni nuanu mo edi nti o nuan mo no na o tu a ese o obeye ejani ye wana natale na o she no eto ejanu so na ejanu so atale no mo nti atale na shi na o kikem se obi mbo anu na so na sa time no ye mama bi ni 1 week e wo ho nti spinning nti obi ahenti nti ansa na ne baba ku be pie no na atale no ahikura ka kitikiti bi be o me ba ne ho ansa na mo frɛ mi se asem se na esie nti me frɛ juma mu na me ko clinic ho me ko du ho so wan ampa me ba no wa hikura obi biara obehu video yi me sere no se bibia a owo bia me sere no se nyankopon enka obi aguma kakra obi abenya bia no na onfa mboa me na omfa nsa me ba fafale yare ma me na ne hu nto no nti me sere ganafo omo mboa me se omo amba mu a enye yie ma me sere omo a Adom kase ene Dr. Panyin a wo hwe abayiwe e wo kolebu aban ayaresabia honom Nathaniel Tete edi nkomo a wodi to dwa se esansa ne hyehye no emu edu ni ntino adokotafo aye ne se operation miensa e na obeye lisensi adade wama wani eku ne ho pa wo mo nso hwe no mu se Ganafo asemi beka wona koma no obetimi aba beboa abayiwe na wo mo etimi anya sika eye Ghana seed no empimadu no no etimi de ahwe no ama ne ho ato no ye hwe ne situation na amount of money being here for the full treatment, is close to 20,000 Ghana cedis. Yeah, dear, and estimate it can be less, it can be more. But you factor in say yes, surgery about 3 times a month because I'm becoming skin 1 in 9 may not be enough to cover all. Into you be near by hand, you are looking about 3 times. Into every surgery, you are looking about 3,000 just for the surgery alone. In the year no 3 that's close to 9,000 Ghana cedis, which is almost 10,000. Then the rest in here for dressing, for items for theater, then the feeding, so your special meals here, this will cover for it. And for admission, day in, day out, your admission cost. If every surgery, will last surgery after every 3 weeks, you say a second one after every 3 weeks, or roughly 4 weeks now. So you are looking about she's staying here for about 2 months or 3 months. Adom kase de to adofo enum se obi biara opese wo boa no wonfa ne sika emfa 0243 349 733 0243 349 733 a eyemumu number edin a ewo so ene Akwamata Quentel. Yefi Fafali Ahometesami so en concern from na National Association of Graduate Teachers how trying to Senagrat and na culture aban said the waje free ni hono mo a eye cost of living allowance so trying to sekola no woma aban fi sabre ya kosi July bosuminim sa aban ntie won na wamfa sa akade no ama wo mo a oman mu nyina obibi odon Nagrat ku no won beti atua kola no ye cost of living allowance na Jumayafo ya hu kire no aban amaye hwe anka yakache no ho a enya asempapa Mayday ya secretary general okasa aye no o make similar call Nigeria na womu that day no say na o mampenya nkasa not hobby His Excellency Nana Akufo-Addo nti na nim say we die within a week and now 2 yebeti hu bibi 1 month abetwem yenti hu hwe nti ehwe ne ekono emwaye ena ye kofo no bre anopa enmre anajo omo frɛ bebre a omo won kan ya sesi omo ntumi ntua omo sika efie dan rent bebre kwa ma omo yirimo asa ko village omo nkotan because sika no amoji at the end of the month no entimi enhwe ne yire ne nkwara no nti ama ahokyere bebre nti saban ampe bibi kakra amaya enye asempa yaka chonse by the end of June yanti ho hwe a you best start share red band you be host red flags at your offices na by end of July leadership you be declare nationwide strike yenko juma from July ending saban anya ho hwe a
nneɛma a yɛabisa aban sɛ ɔnyɛ no wanyɛ ho hwɛ a end of July yɛbɛ declare a strike. School Feeding Caterers Association metre maamefo a wɔn no anuane edema aban schoolfo no wɔn kyerɛ sɛ enafua no makomako adiosia wɔtwe 68 days ɛna wɔn ayɛ adwuma ɛsɛ nka aban gye awonka nanso aban sɛ saa enafua adiosia wɔtwe no emu dumie no 12 days ɛna obenya ɛde ama wɔn santi wɔn ante ase na wɔn ayɛ kyerɛ saa yɛ kyerɛ wɔn hyɛ ase ɛwɔ Obra Sport a ɛwɔ Nkran. London seka ye say kwa ha braha eno so yetwe half ye hwe de aka tanya hwe ho nyi 1 week na ye sika na ba bi wo ho 1 week no sika no me am I what wa he what say what casa what dey ba what so me 12 days sika 60 something 12 days 97 pesos ejuma 10 months busumi du 10 months Masa school feed assembly ye kan aben to kwa egu anu no me se me sra ban se si wan hwe ya school feed e betimi dey composition me si enura masa me enura enkola to fiwa e ba me fie o me fie na me ya duan e ben school ho they come to me to beg for food I'm telling you and I'm here go baby copter watch 22 series and I'm dem am tutinani awoda Caterers Association no ano Juliana Kujo e dia tuja se wonum be di obetumi biara se de be ya wonum ko manyina e de wonade begu fom ya wonya adwuma ye nkonu aduane na wu a ye be hu se wu nu aduane a ye be ba be hwe wu aduane no agu yes ye kwa rounds ye hu se free ochina wu a wo be nu aduane no ye be hwe agu because the ekoso no se wu ye wu ya na wu de wu nu aduane a ye be hwe wu aduane no agu. Afeyenko oti mantamo na Bua Free 7th Day Adventist Church suku ewo ehonom no womo echese suku no tebia no enye na saa mensi potia suku ye wom no eye krache enchumuro enti wose animanim ya sa domfo ne aboafo amamu dia adekere ne adesua won potem ho no enko yie ma won suku da papa enti ama adesua no na adesua no se su to si ya o se ba potem na se wo ba para non so edemu para non ni ba ma so ba no hu se mutotro unan so eni ngani ya mutotro ngani table ya mutotro e bi sa no no ha pa wa ha je black box no a so enye fa adesuafo bi ene amane boni etwetwe nkomo ya wo kire mu se esan san ho kire wo na mu ni ntino emmoa ema wontumi nya adwene pakora emfensua de you school dan nso to chiso mapanya ma ya kofi the table the teacher for omani bi ya konya competition for ejina yes kun kwara no kwampo sa ya be ya atro competition say you need pay with me akonya no if your case is 40 so assign so much wana owa free apatano so na be tomo so eno so high school ni be nti yes aban no we need their help. They should help us. Adom TV ma ba ha idea ye no say ye ha nyina na to bedwa enti ye fa amania bi to say school dan ye need toilet ye need nsuo a ebenum we so ena meja de bedwam kase no asine mu bedwam dwumadie ne de afa kura na ahyase a eba wakom fise oman hene kwabena sante atena se na afa afia mankwata maklo enso aye krado na sede ye de som wo no enne mede kase no asi no de bon krata no de aba no eno se beba wakom ne mum adomonline.com ena me ne wo ahyase na ya hwede ekoso ewo ehonum enti anopai se ukọ adomonline.com asema da ho a edikan emma akwaba no eye Tyron was arrogant even before Atwater school case, father of Rastafarian student. Intino na chese sa Atwater school for no sensem no ukadum online. Obeti asye dentia Tyron was arrogant. Obeti asye wo honom no se poultry sector to collapse soon. Chicken processor. Sa semwe eye de kwa bwachwa yi Adom ABY sister Penny Mache.
wadi ho nkomo na se ba ko bi nso ewo emfimfi mantamu a na nka ene se nkokọ no ukwa na omo amokum na omo aye ho adwuma na ye de ama na de akọ ofie na de akọye de odi be yo no se adwuma no nso egu kwa adomonline.com na kokenkan net ase 4 problems Council of State ex gratia could have solved. 4 problems Council of State ex gratia could have solved. Adekwa ankasa sika nai ebetumi asolve no nura mete o mahene kwabena santenka ewo Asempa FM wasasem yi ho. Wo so kwa adomonline.com na kokenkan na hwemfoni e bata ho ne tumete aseye yemfa eno ento ho Atmota Rastafarian student slashes father's hand during fight. Na we no ko he video no ewo adomonline.com na Buafa ECOWAS condemns terrorist attack on Catholic Church in Nigeria. ECOWAS rewano atum na ano de course wala taya abonten so yi Roma so demo etuatifo yi bibowura honom ade si ye adom kase enti wate bia no adomonline.com so ewo honom omahene kwabra santem pa cha memo ache. Well, Patriotism mo umani pare ko wi na afi na abekire do kwanso nkoso a mo ebrinti de be besi ha na machire mu akire me de besi ha wo na akire machire mu nya wo camera wo twa wo tenti an wo ye kire me America na din America me se me de besi ha na akire machire wo mu mo nipa bra otiase very important. Okay. Ntino me de besi ha na watu ama me se inkrata na de abetodwa no the Herald say Kufuado's family crony paid 32 million Ghana cedi outside budget. Ex-board chair exonerates Opuni at Cocoa Board trial. Daily Graphic say nations auto hub losing luster. Floods push dealers out. And 2022 Green Ghana Day. Lands Ministry targets 20 million trees Friday. The Chronicle say delay in passing anti-gay bill sparks roar in Parliament. Ehwem fonyina dahanum sia era Ibrahim Ahmed Nafi era Alexander Afenyo Markin meko ahoma no so ye beko akogina boko what say na no da tututu bi to asrafo ne timamfo no eno achi ne de na asi yensi anam ni a owo boko mame enanase na onfa nchire mumre mi nua magidi se bibia nam ne kwa so kama bibia da na kwa ma wo hase awahene otiapo akopon do me ho den bibia butu no pepe bia mfa ho bibia bia boy nkomo na no da tututu esi ye no ene ya sha no pay boko insensem na hot say mekan se fitia anajo anase bipe man pay die boko eye na ebeye ne nansan so no die anda na boko enhyera enye de efa eye ntawantawa eda eye mampuzufo ne kusasfo ntama eda ne dan nyina na ekenya no ho a na akra na ehwe wo nkwa na dodo na so eprepra na no anon na enipa baako na efa mu ehwe ne nkwa ya ebinim so eprepra ye na owura na orukufo mu no ne din enya ye ku na no na eye bambofo anase military na chese bra ya omo petrol no muhia na se akonde ekura no eno na ma omoto ni tu a ma ono so edifiri mu no eni ntino mekase bambo ayire mu pampe ewo boko ya me no kasisi yi fitia na pa yi nyante se bibi boni bi asi baby a ya bibi ekoso kama ewo hase anapai o manhene Niama mienu na fe mama waje bra koto odwumedie so tie kasei Rexec for enkita hodie with kro mano ene abusuya mienu abusuya no so ekosei well pray na say ni monum ye die Rexec emma bonting officially emma yenya entia na say hyeya omoye fa namom kefi ya edaso na band ye de aso ye manfa mo boko ne potem so wo mo entimi entry boat moto e wo potem ho no de edaso koso e wo potem ho en hyeya Rexec ya timia ye ya mo de hwese asumde bitin ya ma na ho so wo
ɛyɛ bɔkɔ ɛne ne mpɔtam na mpɛmpɛ deɛ mienya communicate bia mfiri research as to the recent issue no ne krakrakra no sɛ wote waso a na utietia kroma no bi no on susuye sɛ kwan bɛ ne bɛfa so a saa nneɛma ɛta esisi obɔko a enye nneɛma pa no ano atimi abrase ana atwa kora amanfo would want you to for now tie omo nse nkan na omo kyerɛ sɛ de betimi ama we yet to twapa sɛ mampani bɛbam na afei watumi ama ɛyɛ fano no mienu no atimi ate wɔn ho ase ne nyinaa kɔyɛ ahensɛm na sɛ hwan ɛne di adeɛ no ɛne asɛm no na nti no ɔhwempɔmpɔ wɔ ɛyɛ bɔkɔ ne mpɔta ɛne the overlord na aba bogoragora sigrid the second a ɔno ne yɛyɛ nanso fano baako no anasɛm of fan to one sɛ wɔno ɛne di adeɛ ɛnite mpani amanfoɔ kyerɛ sɛ ɛbɔ sɛ mpanifo tim betu ɔno ntu kasɛ ɛyɛ nipa somasi ɛne di adeɛ ɛba ne saa nti aseɛ betumi aba na ɛkɔkɔba sɛ danda nyina ɔma ho no so a ani bi ama mɛka sɛ bi a ɛyɛ somasi ɛna yɛtaa n'akyi anaasɛ somasi ɛna ɔwɔ sɛ ɔno ne di adeɛ ɛne na ma dada nyinaa ɛkɔ so nti ɔmo hu ne sɛ amoyɛsɛn kakra bi ɛta akyire ɛni nti ɛna ntimi ɛnjo anaasɛ dada nyinaa no ntɔka no ɛda so ɛwɔ mu no na ɔma nyinaa wɔ sɛ wɔm sɛ ɛba ne saa na adesuafoɔ ana schoolfoɔ ɛna ɔho hyɛ wɔn paa ɛsan sɛ schools ɛwɔ bɔko municipal anaasɛ mɛka sɛ bɔko township no nyinaa no obi pie ne wɔtumi kɔ school wɔkɔ schools nyinaa dampan ɛna hospital nso a ɛwɔ yɛ township no nyinaa so no wɔntumi ɛnkɔ bi nti sɛ woyare wɔ hɔ na woankɔ outskirt of bɔko a ɛden sɛ wobɛtumi akɔ ayasabea ɛwɔ hɔ ɛno na ɔhaw kɛse a de abrɛ amanfoɔ bɔko paa. Okay, so Mate, say only en komo yi bigiri se wusi anan mo no de ekoso bia no betimi e de abrɛ ama yetimi nya the actual picture da CP e ba bambo so aye wanim animdiefo pa so e wo mpa yi nti quickly ye bedi enkomo afa e ba ne se a animdiefo no mo so de won ebeka na wono so kyerɛkyerɛ mu e de kyerɛ bɔkon sensemi wo ho a na pejani ti wo ho a na akɔhyɛ bibia na bibia ɛwɔ hɔnom but quickly yɛbɛsɛ gyina homa no so this time mfonyini bɛka ho na yɛdi yɛn kɔmmɔ wɔyɛ obi a mɛka sɛ n'anim deɛ ɛkɔ nkan yie ɛba ɛyɛ bambɔ ho nsɛm a na ɛne na twetwe nkɔmmɔ badam sɛ ɔmaa sɛ waba nso a yɛne ne nkɔmmɔ briefly mbisa sɛ ɛsisi a nsɛm dodoɔ naa no deɛ ne betimi ayafa ho sɛ yɛwura wo timinka ma mendase na memusa wo sɛ bɔko nkɔmɔ yi ɛba bambɔ nimdeɛ na kwankyere mu adeɛ na abɛka nneɛma ka ne sɛ ɛyɛ asɛm a ɛwɔ sɛ nneɛma mpanyinfo bubɔ sɛ koni ne bedwa haban sɛnye tase na abanyansam fuom ebi sɛ issue na ɛhɔ no one handle ne ya ebe generate into so many things Ghana yɛntimi handle medical ka sɛ ɛyɛ ade a wɔsi ehwi ne ye in fact yɛakyɛ wɔ ho ɛnyɛ nnɛ ɛyɛ asɛm a akyɛ paa more than 50 years pra akyɛ ɛyɛ tete asɛm ana yatena ho ama no akodru sabre but me feel say measures are national security for edibegu kwan mu no eno so beboa ama yehu say ebekọ ye ana enko ye it way eye amanyo sem abusuasem ana ahensem ana de saa baby ada ho ana pagya mu kakra na akote de ho ana pagya mu kakra na akote eye ahensem ana de shaase na de abefra ni nyina na sese kura de na me anaye hu pa ne se tribes ni mienu nyina wo ma asefo a enyi Ghana krantin be wuram be kon support wo wow usa asefo no asefo e wotogo be wuram the other side man pusifo no so enkofo wo Burkina Faso be wuram e support wo eno na ama na ye hu pa no na unsa asem na nka so wo mo didada
now report an say community members no pay say president Bekebi. In fact, President Praman version and chair say the Supreme Court to kan no. And no na yenye de yemfa nye dwuma. But em say the other side no empreso. Enti no so wan hwe no wan handle ni year the same be beba. Me feel say one etuo sam no so eka ho. Nse nipa nya tuo nya kukudro bone. Exactly. Community na ho no wo nyina nya tuo. Ana yen tribesmen no both sides no so o ma be join security forces no emu no say police ni ade ni nyina no retire omo ma retire ni bebre so akwhya se omo so ko so obi e ko ama ne tribe eno so ya dia ehu pe was a national security de nani atofom ni etimi identify as anko for na omo support both sides no obi ekusa ase ni a ofin say was support no nkofo obi nso ye man police ni ofin so person support no nkofo in fact ebi kura wo mo omo hye uniform na omo wo saa no say omo support omo nkofo ndi eno na ama de ni nyina yehu no ana hemfo no so no obi aso mpese obete no ho ase obi aso mpese obete no ho ase akwaya te send ekosi o dabon ni bi no enti we na wase enya neutral person no handle why nimdiefo a wo nimdie kese wo eba bambo ho nsem sana wo situation e wo bokoa wadarama ye ka say short term a solution ni long term a e dey na be go man say ano ene man do ameka do aminti minka but me kura maka say two ministries no e the interior and defense no na kufu ado so on pam won kura won sesa won but me person me chirim pa ni enti am me person me kansa asemi ba obi a follow me bia nim say me shase kansa asemi enyene e wo se sesa won yesesa won a ni pa de ne be kɔ no me person obe free northern part on free ase ha na obey neutral person men ka so mu bi shase but ye mu bi enim ne ekoso behind the scenes enim ne ekoso e ba ne so de ne na be si form onipa bi a ba ye wadwen so odi tuo be free ba bi akɔ community ni mu e ba tuo bi anya de e be jao because tuo e kɔ ho no mo no eno anam ne soldier fo mpanyimfo ni bi di nkomo on bu sam the same thing me so me kire ma adwen tro e tuo omu hu ho no e ya de e ha soldier fo no pa a kire so omo no wo kasam a ehu wom se tuo bi wo ekuta no a na wono o slide ni no kura tuo ekuta no no na wo hwa na kire se e asefin enti no immediately no se betimi dia yenye reshuffle sankofo ni ni yenyi omo na afei sane yema otumfo etimi ekoye dabonde no se nyi otumfo okra yempe wo henempon bi no no nso endiem na no kware emrem ni ade no ewo no pa no yemfa ma no na political figures na omo hyase na omo yedum no nso no yemo ye de enjai okay because sa boko won medical ka say ya hwe ni ye be te say Ghana Ukraine nye na mekan ya che be bosome 9 ni 2 terrorists fo betimi afa ho abewura Ghana be dinsem hu na kire yen enti eno wa se ye hwe ni ye pa etoso biomlanto anu so betimi ne abambofo no asiani a emwa Ghana enti mfin say e wo say ye hwe sa na ma we okay meda wasi because me manyane ntie say ye hwe say obeje brena na otwa ebisimi waba me di bambo ho nkomo yi ne kwa osususe Ghana betime tu anamo na yate enwafi enyoma bia etise so timidasi pi say what is medasi e dia bra well ye de besia nam say na yakọ di su ne aba efia so efia kwa aba di to awon nkomo so online na quickly na Fianso Sumai. Medase metwaso on myjoyonline.com na Atmota School Rastafarian student allegedly stabs father's hand. Nokre sa okwasem nim na okenkan a said e eja no de nokre e kire ne ba ne su ene ne ban no. Ehia ma se obekan. Na call myjoyonline.com netiase. When so suspect 2 victims dead in Tamale. Robbery and also what wonsam ewo Adom kasiemu dada ena thyroid kroyan sensem no efa onene papa de no honso ewa ha na we government statistician Professor Samuel Dahe was say I never said public sector workers are overpaid enti o chese enipa bi na age na no e de asibone na won kada nya sa na wo pachire wante na se yi a mumme bisa na won ka o ba bia se abanwuma efo no etua won ka bro
de sese ye de etua won enti eno eho asem eye de eka dodo e wo manjoyonline.com ho anopai enti oman na afia Obafia koi aha mama ko wele de mo kan nyina bia ba Ghanaian Times ba bia me pese me gina ho page 15 ho asem e da ho nie what food crops in mining areas undergo radiological pollution test ai uru mu na me chechire mu kakra de makenkan na anti asem ba bia ye tu form akudie no enuane edua wo ho no sa wo se ye hwehwemu yie papa pasanya nempo na wo mo se benya nsunsanso a dabi no an wa hwe benya ha office enuro na ne nam ho no asase ni mu ni nsuo ni mu ye nom ye didua ye no ba ye no ebre no so sa wo se ye hwehwemu pa ntino ene empanifo ye ma ye ni enko ho no mo watching a documentary be on this that say nuane free oba mining areas no you know anya kidney akoyo liver ekoja eliaye ekoyese ayenoa ana ye se wo akiri so eno na ye page free oba no ye ka no am yanka ye se wo akiri eno na ye de ba mi nyina no ye de akoye num no sa nti ehu ba foforo so menya sure se bia makan no de na wo ko page 18 wa eno ya sembusa ya wo busa say adolescents in upper west region use polythene bags as condoms. Question. You say crown wo fere so wo ebeko pharmacy akoto condom ti any poly bag white ibi no kwabran wo ma chekere wa no de aye adwuma. Question and wo bisa. Ba ni nyina no bisa mu na se bi mo efere say aye onwanwa even normal ayi no na pharmacy for no kwa na ayi for na di mpam cho di we aba menka ana na ye nyina ye hwehwe no pretend sa maba mesi mi beto condom bisi se me to condom na mo to adu na ma me na ayen komo mo bo machi over mo ben ma ba me be to aduru ni aduru oba no be ma di na me ma me to a hwan na be ba be to egu ho ye de ya ni ya sa ma condom to kwan ayefere Vodafone time so ampa because o no use condom hey what you because ya nyesa me encourage condom to ya ma adiebi wa utu anu wa koto a what u koto a na no as o doje fere so condom de ehia o madru wo mo peak no o mo ehio no wo soro no enye nyinse nkwa na prevent kwa ya na no itina ma mpe nyinse na ba no because ya dwene se condom de o prevent nyinse but infections nyawo ahodo ye nya wonamu no eno so boa pa ye hu chefendi na mpese ye hu ti se de holier than also abi o fire bi ja ma fi o mokora adem de ya also fire stage na wadu no ya ne hwe nya yes wonya kan hwe nko de bia na meka no nyame ade bi o ye bia ye mo rap up my nko na Ghana for ya kan hwe de a obeto aso eni akọ use pesa ayi rubber de to pan wa sha se na we no ayi rubber na de chichire gari no anasa de baba nku no bofro ti de na but o ma he esese ene ya ye manu sha no ene ene o mudi nkomo pain ne e kire o mo say so hia condom a enye bone na onyi wankwa nkofere ho hwe owura se minu ya be me wo se madam fu bi no free agogo ekwo konongo koto kondo wo ye serious guy just wa mi ade no ti ade ya be obenya kondo bia no no just on to ni krom no ahia ne me wa sia manifo bia ai wa me kasa na no ni hia wo ha se bia ye kasa do but well ni nyina ka ho be nti bi dey see wo myjoyonline.com na fe magukansi monsem no aba wakọ manu achi fi sabre yakosise no nkono ebebo no eye bedwam koso na hwe Adom TV if say ye wadzo ye akwaba kese bi de ba Adom TV so Adom TV so bedwandwuma die so dia wo kansi ho sempa esa kana no pensu ja medin de Enoch Kwesi Wolanyo Wallace agudie catch back pe the only nomenclature the professor's degree in sports the Al Regina Wallace the nation's presenter and mesim kunya ekwa no kwantin credence mawdo esa kana no penso e wo Ghana agudim eja o hye soma mse nwuma ko makoma ko ba sim ensa madama wo na bo misika dwetire me na no penso ye de san hye so ko etia sabrel one expert have always told you that betting is better than sakawa bet the hintasima we chense utwa ne befua ana odin befu utwa ne kuma bi odin kuma sa no manum ene ntia busuan de japade bi sasa siska akwa eja obetia kona ne ade sika no akwa twa bet utwa ne befua bedin befua nei obafia intense awdo wa hidina no
ye hyede ntiom ka de but omo bɔ mo dan so 1xbet adama ana ne hyehyɛ na 18 sa kɔ de amom timisrew sika editua school fees editua light bill editua danka ye mfa ntwa bet with money that you can afford to lose emo per bet ya manenye 1xbet omo na etachiri Jeffas Health Limited and Jeffas do it ahwenom ana aba e kan infections awodo bia a chichiru bia bomodin da akɔ eba shops ne pharmaceutical shops ni ma also per Jeffas edoi segunoria syphilis candidiasis white fever na so di po na chewa etu ase prapreche memanom ema so no mansanka Jeffas bi betia boa ema niama etia tutu yi dia ma o etwa to kran sedimo gel and roll-on mesrel where the ultimate pain relieving gel and a medium dance dia ma no for any chiremu ewotema me market on sabetia kabisa so ana shama so yoi sumose champana ma foto na ebo amo mapomodom sem etia koyi sales we chi na edwan okotodwe ba bia wotia bia mansanka sedimo gel and roll-on eno any gel ba ko betia sabo ma niam etia to yi dia ma obetia friend was 0208986731 na one sedimo gel and roll-on yentwetwe nkomwe yenhwemwa emaniema 18 to yi enfamao we mo any sponsors etutu to ne twetwe na no penso wo mo ede omsika ta kira boa mena no pay yede nkomo no 18 san brew ewa wo kansie mu a journey of 1,000 kilometers begins with very first step yen shase exclusive interview with former Black Stars player still kan ene edema Better Jerusalem nidin ene Richmond Boache Yadom ene ohwese ne Mexico so abode ebidi kokwa na ne dian sesa abrante ne chese ye frɛ no eye the Boache Magic na wohwe nkonya osi oba beyi ede ama niam atiansa kwa ede ama Ghana e World Cup ma na senya sim kuma kra ene abrante itime hwehwe nkomo ebisan se wasi akan ede ama national under 20 pen after transition itiansa kwa ede man amobesi akan ede ma the senior national soccer team Black Stars of Ghana proper ene emrante ne eguso ehroso se be bitiansa boa na African Cup of Nations yetime qualify yetime de ne atiansa chire mu World Cup deda see Cup of Nations no ana eguso ehwe na sen ana niam asitie Richmond Boache Yadom enkomoni yes Adom boko na wo hyen ase Ghana fu hu ache yetimo ka ache wo hyen me me wan sie kakra after African Cup no me share da enye bibia gidigidi bia ye show ye training ahead of whatever is ahead of us see team be na ne omye adwuma me Better Jerusalem nanso emze me ne ombewi how many seasons me sign 1 year with option but option emze emfa my making choices be like I want to come back to Europe to play. So they say those places like Arab, Nisan, just because I'm young and I want to prove myself there. I can be one of the best strikers in Africa, not in Ghana. Among the European offers now, when you're prominent? Sincerely, Oliver Yejuma, you'll bear me for now. And which one are very comfortable for me to be there, a bit my match goals, because your World Cup ahead of us. They say Bob goes in Gumna. It me new opportunity some of fair boy mine. Over say Better Jerusalem na ama yenton can be our national team assignment. Oh, me sure say ye mpanyifo baby ebu nipa yenim no edu anyuma enso kan anya nhwe nanim. Enti me sure say nipa be nim hu Boache Yadom is Better Jerusalem so am call no at least me opportunity share at least 6 or 7 goals. Me African Cup no me lose a lot of months. I got an injury also a little bit. Ni nyina ka ho bi but me sure say wa wonim bo bia na e boy din ti say Boache Yadom a wonim say senior etie. And I feel you be making sure say Dini be continue person back to Europe be more goals. Let's say Agrobe so if you no part you started qualifiers after say you qualify for World Cup you started qualifiers for Africa. You better can be a new coach in anya no na senior yenim national team bia e wo ba bia no coach bia ba an assessment of our players be as time goes on no obefre another people be what omudin to find out what they can do to help the nation or the country, and me I'm always available senior me kan you know obi ani grace and media man no obi de be de bia obi so de be your friend na oba no making impact no ko your friend na oba maybe nyankopon adaroma this year will be my year the media say me training hard then myself available your friend me na me de obu ani ahoni aba be boa me mai na me sure so say yesu adaroma opportunity is being given na you be prove Bobo national team from junior ones ne e about senior national team transition is so perfect but obehwe no na few of mo amunya akwenya ball lower division of the national teams no mo na mutiminya akwenya corner senior national team no eya mo nya mo colleagues na affect mo ne minim ni say abrabo no obi say obi anya why ni ntia obobo na wo challenge wo
Ebia yen ma shase no ebi be challenge no ho ebi so be follow back not because o omunimbo but obia kita ne grace or the nam nti say grace na wo kita na de wo kwa you always have to maintain that grace no na wa wo my so as obuza say why am I not coming up like my colleagues na me no mo shase no so that wo work bia na why afa most of the time me see players baby na me no mbobo dada but ni nyame atwere na watwere me nyame na metima sesa no be me bompa is any pan so be ba level na ye wo no nti sana adwuma no ne mrate Blasters is say obehwe ne yeton sande frɛ Ghana for boggers a omoma etia brochi ne from unya kwanya ekwa brochi ntem obeka senka mo na nkabana ka say mo dominate Blasters because e bia facilities in terms of infrastructure ne koneaba munya access to it e de bobo bedu san pempenso yi etesen o no kura kade e ba ko pena me sre atiefo no bibi ohwe me se mo ntwema no nsi bone se me wa me bobo Ghana no no mana e wo ha no ukọ abrochira differences no e wo kakra in terms of ebi kura upra say bia ebe o treatment bi we pu mu na say we treatment no ebia machines say dey treat you no enye ni nyina bi na e wo Ghana nti me kura me catch say aban ne say obetima boa nka ommoa na nka Premier League yo mobo facilities kakra nkra bi obetima aye for teams ne kakra na omonye mmoa because I think that Ghana is one of the most talented young players any upcoming stars are omokro but the difference I bema omo bobo hanen ya won say abrochi no ye no mebu aye amana very comfortable for player no but haso enye say bia enye comfortable ba e ba sponsorship ni skasem ni nipa ba ko bia na ntimi ne dia obre ansa na bia wetima nyina bom nti eno so kan bi e ma difference kakra ebam African Cup of Nations among for who Ghana ye but I think say about qualifies me no near the rapport playoff between Nigeria and Ghana and Nigeria or Moshuda Biola Sports Stadium or far away Nigeria a chere bobre so far coach for Abano about 4 matches we about draw 3 and we winning 1 I was in the Mexico so monitoring air Blasters no you see nkunim je kwan so ana say afina oh media the minimum say obempo ahase bia na problems wo waba a new coach ya man opportunity ya winning Madagascar game ya board draw minim say eye den a e be qualify for African Cup World Cup no me wasem bia me kan wo TV3 say bibi besi na besi African countries so be Ghana because when all eyes are not on you that is where God use you to do wonders na minim say America krebini em say Ghana ye ombeka so yenje cup yenye si but Nyankopon do ko World Cup final na quarter final na semi final e be sesa no ma nti de me bomba do bia fa na komandi akiri na Ghana Blaster no emeritie wa bia no ma bebre be sesa na me sure say African Cup no so ye qualify this year de beba me gidi no legends bebre na maba krom yes game bi baso betun ye asotre kakra 17th of June Cultural trade ball na year born all stars against Ghana stars any African players no munim ball no mbo big teams no mo so betima ba Ghana ba be hye yes so de ye Ghana yo ha you the lives of the day you Thomas Party me wa afi akwa se mo na mo se be hye de ani say on the 17th of June obi ambra Accra Sports Stadium be hwe na ni so ade player person ni twa picture wa hu se obo AC Milan kese osimi ni obo Napoli players bibiri ba ti se wakwanya se obeso unya chance ni obi twa picture na be hwe players abra ne be hwe bi e be butu ampa ye bedwa Richmond Boachi Adom yehu ne bia na obi beka se na usa sisi e beka se wanyini nti ofka so bo ne beka se maturity no ana ye be expect was a game you ana o media de bia se de meka na Boachi magic ne show for a reason ti bra na be hwe wani so ade ade anyame de chewa na de achew ya ena meka ya mo hwe kura 90 minutes anya de anyame be ma ye wango bi ne ye de awi to obi amra okay Boachi magic e be experience bi e wo all stars akensi nim forget obi ana bra be hwe life and college okay can we check Ghana for someone want to Boachi Adom yenye interview be ba yigina muso a se ne Wallace menene yi mo amunim de be wi presenter papa ba ko na menene gina 17th June bra be ho ni so ade ne kora ye Monday go bo Tuesday go bo professionals e wa jinga no synthetic park no sti bra na 17 be hwa ade medin de Boachi Adom. Okay, it's no Boachi magic and nyame adoma ye best start experience nti ye pe magic ne ntema me sure se collab no se bantem na itime sa to so bo ma ne ma itime sa ko nyame adoma em se be san hia bio e wa Adom TV so nti no Richmond Boachi Adom ana odi de Boachi magic na itime sa ba boy abakosem kakra se de o hwe na chiri kwan dia osia kind ma better Jerusalem na ohwe nim se nyame adoma be san ba Europe na oba Europe dia World Cup 2022 nyame adoma e wo kata no
opportunity opposite at 6s and 7s at the Ama Ghana for. Shandusma say on the 17th of June, the Casio Trade Ball 2022. We air All Stars game a bit and Sabaso across sports in Bomodiada, so doing the bit and Sanchez on the 17th of June, a Casio Trade Ball. Na All Stars players I would do if you are bruchiri, Omunadi, Omani, Etienne Sanchez Morgana, now on the seconds case and Etienne Sabatintam. So, Yanko National Sports Authority, NSC for Akachi, and I think Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Oma enter into a partnership agreement. I'm sure him say NSC no, any Kwame Nkrumah University of Science and Technology, on basically benefiting mutually in developing sports. Ghana, na Sankumui and Yadi and Etienne Sanchez Mu, Director General of the National Sports Authority, Professor Peter Chumesi, at the Hunsun Sanso, Ijai. I've already signed one, I think almost about 2 years ago with the KUSD, with the Department for Sports, Science. We have one also in the UHAS. We have also one at the UG. All these are to create opportunities within the National Sports Authority to help with research and also with education. And if we develop our own, they will bring back the kind of the dividends which will benefit all of us. So we are here to look at one area, but we think that as we move on, we will look into other areas of collaboration, and we want to enter into this kind of memorandum of understanding with you, which is the first point of our interaction, to open up our institution for us to look across length and breadth and see where we think that we can relate and expand those opportunities to benefit Ghana and benefit the world as such. So we will look at, I think I will leave that one to him. The part that he thinks that now is almost ready is where we can look at the pitches, the stadium preparations, where you can also let your officers to come and work closely with us and see where we can find the proper solutions. And that's what we will enter into as an MOU for now. Thank you very much for this. And the Director General of the National Sports Authority, Professor Peter Chumesi, ono biochemist and attending council attending Komo 18 Santu Jadi afa partnership a omne Kwame Nkrumah Suapon no etimi afa yemiri to Mr. Bokra no president of the National Paralympic Committee MPC and afa so kwa APC Africa Oka Paralympic Committee no so a owura Samson Din ana eda no a wohwa boama niama etian sanko yedi ama sebenyado dem di for agudie e Ghana ha ene ebimamu nyina eno a ne papa ibompu nimpu emodene Nkomo 18 Santu Jadi chechire mu sena niama esi ekọ ede ema wo mu committee no. Infrastructure wise, I think things are solid. There is one or two issues I feel say and also so for bomb to solve, especially to make sure that the sporting disciplines are faced in a way ebeboa ama Ghana tima fast track whatever delays are our home for the meantime. And we should all understand that there has been the existence of COVID where meet and greet doesn't exist anymore until 2022 yeah. So now we have COVID era now bibia zoom ube there see that zoom obi ba be inspection obi that man be inspection through zoom. Those things are all part of activities and leading to the delay of whatever arrangement and the feeling now was like a journalist more the feeling say all African games say bah these are the activities I was saying Keba. If you say Kenya January you see me and you say COVID nuclear no and Russia for the two bomber. You use COVID nuclear anyhow. What I say? Eti sisi anonsisa and the name be bri asisa. Eti nyama kama yebe boa ama African games na baso. Enti the MPC and the APC president and out in the career Samson Din ye can travel and tourism so papa na di kan de ba kroma ni o san hwe nim se nyame adoma obekruche Ghana for achitafo mpeso mko Birmingham 2022 na from kotai All African Games na chi eboa ema ne matimi koye edema Commonwealth Games a eno so eba so Birmingham eno pa ho a o san hwe nim so besa tabli supporters dia makopi me Costa Rica maiwa enso AC akensi ho a eno so eba ni campaign ti wo hwe na chi kwan na ebeti aboa amwaka sa achitafo ho na makota chira aboa ema Ghana edwumadi edi no nyama etia koye edi ama we so na migina na nenso maso dan me besi wa wekensi no medi AC 1xbet I've always told you that betting is better than soccer. Bet here in Tasman we change so trying before and udin befu and afi Jeffas
Health Limited the Jeffers mixture anaba but modern da say infections bia on saka bia on setimi kan Jeffers bia ebetin aboa amanema atutu idi ama Sedimo gel and roll-on makacho da say the ultimate pain relieving gel ana yede abadwa manso no for ani kire mu ewo etema ashaman sumi market on sabetia ka bi obetia first Sedimo gel and roll-on phone paying for ewo 0208986731 na on paying for ahwehwe nkomo ebehwa aboa ema site tia kasa product bi na aboa ema pomodon sem so etia kwemu any sponsors to ne hwehwe twa mo ta chire boa men na no penso yede a wo kensi won sempa saka etmejawo within the professor EK Walasa gudie catch back up na mgina mu and of course evidence based presentation etmejawo rather than any man kesi you be da so ni emfa nko ba bia ni da so me so de in terms of entertainment there Adom TV you can cluster in terms of entertainment yedi makwetene pa de ultimate sempa ya boatman sema woni Sandra akakpo makuche edeba no habeni je enti kache busuafo ne namfo se mo bi anwane mfina fidie no koso atra ho frankofo beka ho na mo hwe Adom TV Adom TV Professor EK Walasa gudie kache sabrede mashabaranke. Arise, Ghana youth, for your country. Now, the nation demands with devotion, very necessary. Is a man and I pay good morning. I crab son cause about a pair. Jumezido, I also form Mami Boatima, the Fantidol president for the Brothers and Sisters Association. Now, back here there, Monday, na minu reason come on, maybe suwe ye are who some papa over bia what to him. The workroom had a na me tre or sofo Patrick Safo. Bebe chirme de oyaza nyame atonsa za freno na me catch me san me catch odo oyaza na ya tete de wa chirme was so drowning na ade oyare ho sampa no sam ye na nyibri sampa wa Ghana house de oyo obi a abosom o man Ghana before a obebe yourself no kra no na oye actor oyo obi otwasene ansana nyame rotonsa freno nyame tonsa freno so ye hu adwuma nyame zene ye into no oye ne hia sampa papa ne pay wona sister kakraba wo zoom a menye botwetwe nkomo Sunday ye wo personal interest wo oye ne ye papa dance papa dey way free nsa into ye papa dey ye botwetwe nkomo na ne junior sister wo friend no cookie kwansa nansa bi obobozini ya mama cookie kwansa. Hello, Cookie. Good morning, Nanepe. Good morning, Sandra. Okay. You know, Mami Boatman and you can say. Now, Nanepe, me ya sure the most maybe sada won't sedan because me are very sure that one who ye cry. Cookie, Mupocho, maintain what TV no do. It's what TV no de back home a big time. Into no anyman kasa via Zoom no. Why? Adom. We are taking it a day at a time. Oh. Into no ye gina ha mebusu nyina ya akọ. Na mopocho wo ye nya ne nte de wo brother penyin no drown ne o no quarry de nsu no fa na. Mopocho nyo o no quarry. Oh. Na mopocho you no meeting. Okay. Oko meeting Royal Lee Hotel. Okay. Or Mampong, every Canada. Okay. And it was the way today, but they were waiting for the person so that they start the meeting. And also, Opede Oko swim kakra. And then swimming kakra no oko swimming and a fofian to atano. But whatever it is, no, meaning there only swimming. Okay. My brother knows how to swim very well. Okay. So I don't know. Yabaya autopsy na ende. Whatever it is, I want to get to the end of this. Okay. Na shade richema when you know you swimming. Inti obandana otumo drown them way inta chede busuan pede o de bia na onya na no no bodre o drown ehu. Oh, Cookie. Good day.
ite wo ho mo po cho mente wo ho ai mesel me pede mo hu de zeri chemi pede ka de wonyim do swimming inte no oye wa de nya no bo wu pa na we wu no wo pede wo ka de obi wo suspect foul play bi o baby hu yeah, Chen, it's the autopsy that will tell. Okay, Mati. Now, but can you ask some kekre bi chwe hen? Or year or one ba? Oh, me ya be man oni year, oni ba. Okay. Or worry that. Ow. Into no way, you know, baby, so. Oh. Into you know ye busu asem kese pa. Enya asem kitwa. How? Because me na bread. Intin cafe ya nka nyame hira no. This is sad. Yeah, very sad pa. Na anepe ebede be hu de why a 1 week celebration? Another be a shite then. Okay, Mpocho 1 week celebration there Saturday. Okay. Saturday be. Okay. On why no hin by 7 o'clock our Taifa. Okay. So I will put out all the details by close of today. Okay. But I say now. No, what by 1 week, you know. Okay. Now, Mopocho. Okay. Mopocho, we chama do or meeting. You know, or have a meeting. I'm not the moon too much, but on a manager. And I am bien and a walk meeting. Okay. Now, chama your hotel. No, our man Royal Lee Hotel. I think that was baby Didi. That was where they were lodging. Okay. Into no, was it what's here? Why was it today? As I'm what to the ma AC. It's Saturday in the area, Bren. It's not me was saloon. Okay. Na me bomiti. Na ne manager no offer me there. Warash me brother na the hospital na oko swimming and that they are trying to revive him. Into I should come. And I say how? Like I was asking so many questions at that time. But me say owo kradia enkwenti menye. Oh, he's sorry. Enti mi drew mampono. Na ye chimi nua be ma na se. Na odam taso. Enti mi hunu enwi no, mi hunu nipa niti. And I say mi nua kwa mi nwi o because mi nua no na ni nwi ye kels. Am pampa me bo modern me ben ho na me bie so no. Inti no na chede we hotel honom okodu hospital honom no wi ana. We hospital home because we tried that way in the CPR. Okay. Or hotel home. So they tried to revive him and apparently he responded. Oh, okay. And so I don't know. But easy kose papa. Na yanka no ho asam kakra na yanyim na da oye actor. Anchar na yehu no da wa baba ye sofo. The mo transition no obanadan. He's known there or calling all these years. Okay. But because of acting not on here already there. I think he was still struggling within himself. So it took him a long time for him to accept the calling of God on his head. Okay. Ain't on chariot, nyami full time on chariot.
But minimum there, I take consolation in the fact that in his last days, he knew God. He worked for God. That is the only consolation I take now. Inti eno enamede marriage. I know that he's resting in the bosom of God. Yes. But obey you. How? Obey you. We didn't have an easy childhood. In fact, we are not even best of friends. Because we've been fighting. But he's still my brother. Siblings, we always fight, but we always found our way back. And see, recently, Yana, we tried to work out our relationship because we realized that we were growing and life was shorter. Oya semo. Oya rehusem pa. Oya rehusem. Na inti na sorry no how many branches no wo na zaye nyim na Holy Palace. Mpocho a branch Propemana was here. So he was still gathering his sheep. Nah, he was still working. Okay. Now, mommy, what for you in Hadan? Hello. As I'm Cassian will be something. I had ding because never be my back. Ye no pe. Oh no penny and I'm dinechi. So you can just imagine everything. You can just imagine how my mother is feeling. You can just imagine what she's going through. You can just imagine the pain. Hey. So may your bad time out. So I know. Cookie. Mada say papa de and pay a more who can put my young children come. Na ihe no muze za ye beka nyina anyi de what pe wan kasa wasa meka no wunye no ohunu nyankopon ansa na oruwu nti no ye wanyi so na ye wagizi pa de oda nyankopon ne kukom nyame age no atum nti no ebusua ye mo wona yakọ ai nyabo nti no se ne fans bi rehwe he na ne pe ya abasam na ebeka cha especially mpo no ma woye na sorofo no na so no mba no abasam na erika che wona ne pe me pesa me catch teacher Kofi fans nyina say omunya didie werade mu me pesa me catch Holy Palace asafo men nyina say omunya didie werade mu se kwa ame Patrick Safo otie jane nchen onyame na ne frɛ no onyame na ɔde ne maayen enti sɛ ɔno ani pɛmu wa frɛ ne de a aseda ne yɛde bɛma nyame because ebi moto nsuo mu ama ɔmo anya nkwa ebi anya accident still ɔmo gusu ti ase enti suswampa sese nka nyame ni hu bibia enka omma hu kwan te omfri asasi so we take consolation in the fact that he is with God enti yamfam paibo entire busuachi na bre yempe yenua be manu krabia na nyame bechichi yere ati na Cookie woye Saturday wo hie ebusuahye mu wi aza wo bodwundwun ho bia ma na so a enti na ye mebusua ya akọ so bai won ko se due Patrick due so there obi apese obechie ebusua na so a
they can reach me on 0244 77 6024. 0244 77 6024. Okay, I say. Cookie. Yes, we that's papa dan pay enyen etwetwe nkomo you know oyare wholesome papa pa oyare wholesome nanso no to the American no say enyimiame a na say iwa inwi twokonkon no kra che de inwi oyaza da ho arete wo because yakopon no ebanyamum a omo eternal life into no da ho ara ewo nkwa into no that's papa de cookie enyen twetwe nkomo an pay na ba me free honom na yanko nsam fofrodo na yegina isu samiare hu samu na Kofi Kinata yehuni video of Kofi Kinata na or perform na we break it down nyim Kofi mu de Kofi we suda into no nyim zoro kodo hono mze but woma ye hwe performance no na yembra Ati majinjin bedamenda Abedimpo Kwame Kofi Kinata Vitamini Vida Utia Adi Otio Pamuma Medeye Enemuma Enembo Ati Majinjin Bedamenda Mankutine Juma Meleye Anopa Janofo Kofi and Kofi cried. What happened there? You better details na yes I brought member na I am now so no nda ye kuku dem bi ne birthday pa and was them wishing no dey more dene na merchwe first lady of the Victory Bible Church first lady your friend Lady Reverend Dora Taki ya boy Lady Reverend Dora Taki ya boy happy birthday sanka menze ya da nanka mo to nyom happy birthday nyum hwehwehom meze mo mame nyame insuro bebre yede yakopon asoso doze afekor aka wa afe hono inti no oba so no wa hesma papa bi oda to do no ho ye feel papa you know Bishop Taki ya boy nizinyi ne yirenyi ni chocho muncho inti no you know Victory Church for na also for Victorians Victory Bible Church where what's the members of Victorians worldwide what's that the payment na one day na more happy birthday sonko onko mo nyame show bebre mame nyame onkodo na onto nkom na press la na mosuri chairman day na chiba ni birthday as our friend Angela happy birthday sonko onko mo nyame show bebre obi bia so reason birthday in the biara no nyame mfa Lady Reverend no do na on shire wo nyina anya wona komodo azinyina mo mzebesi hade izini ya mame boatse madefantido president for the Brothers and Sisters Association obi bia robebu so masimo ha bia nyame nhyɛ won bibre ma sordo Kwame Kofi Kinata Vitamini Vida Utia Adi Otio Pamuma Medeye Enemuma Enembo Ati Majinjin Bedamenda Mankutine Juma Meleye Anopa Janofo
I continue make to be school no makoni inabi. Edu me ina my be abra no makoni inabi. Nasiri ina muano na humiji na mane. Itimetina ma afya kwa watumuwa. Matantina ma wakwa baba mama kakra. Wasande bocha mopwa. Moflomo sonsu mama. Yada se papa so guso sha Adom TV Badwam dwumadie no mamboatema ene Sandra akapo nso yedo mase ahosepe no omode abrain timi ya sure sese nanka as why bom bisa no at least what niema bi release pressure ne kakra so ho de do so no efisem de ba bedi nkomo efa ya brobo mu na apomuden de ne de ya na huhia fi so nya apomuden pa na betimi aye bibia wo ye ne mom ansa ne ebedi san nkomo no me na aboafo yase if you say wonti ene eti adwamu sabrenti St Andrew Senior High School for Obatan who so hwehwe Senior High School ama oba ene mamen kamfo St Andrew Senior High School and fama wo mo boarding nti mfa ho ne baby a wo ye hia ne so be first St Andrew Senior High School for now no one more edi and so wo mo ye courses ni nyina bi wo mo boarding wo mo day ti baby a wo bia no utimi ne St Andrew Senior High School for Edi and so Care Kit toothpaste and also a dry edition crana se way yam cra edie. The obatan she show bassen and opa any numre our quack dad last and obey ye our better only the beam. And so we should train a numre. It is a wunya Care Kit toothpaste be mano dear. Any old bano kaka bien when in the benya problem. Baby, I will send a sinner siano edding and what do you Inti kope Care Kit toothpaste ni bi ukobe bia obisa Care Kit a obenye ebi kidi mini syrup nso ewo ho ye nkraduro akra wo se onidi de ohia ye kidi mini syrup no bi onum bia e mana hoden e modidi fine ebe ma wo obatan no so watumi ada ye do mo ase papa Piwak Healthcare omoso ewo 3p garlic mixture e 100% garlic and ya train ensure no ya any juice it's mesro say u person boost your immune system a here 3p garlic mixture ni be high blood pressure and our person control no 3p garlic mixture no be ebeboa say o menses na ubu nsa na ya wo mu a u here 3p garlic mixture ni be na fe wanom yen level sugar level no ya manenye normal so ma ya nom 3p garlic mixture wo ho a wo na ye tichiri anansi acheme nom ne ade wonom 3p garlic mixture no so ebe ko stroke ne asthma enyawa hodo yenkope 3p garlic mixture ne bi enom dodo pa no opa bi etu akọ kanshi Kofi Sam ena fe kens wo kumasen so Dani Heba ene Colina kan so obenya bi ho abet some pharmacy takrade mensa sunyani ye green light pharmacy friend Piwak 4 was 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000021 0201 000021 na woni Piwak woni Piwak Healthcare awo makofa 3p garlic mixture abano na woni won modi ensa wo so nyuma ko yinti ena fia amankwa tamaklometi adwam de efisem dwumade yi ebro na happy birthday enko Emma Angela Anan Ewa Angela Anan Ewa unua penny Priscilla ho ene free eba ene abusua ni nyina wo maame wo papa ne abusua so mo show Angela Anan Ewa happy birthday nyame enhira na onye okese pa nti de medu so Dr. Jenny Mboaten agenedwa edada ofri Nshoma Herbal Clinic no waba ene ye ni bedi enkomo nti ma afidie no enna Adom TV ha whilst I would see no your videos be better or not fade your walk no I gina video no so I dance any the can badada ti so person also your dancing idea any eti enkomo na yare bi e ha wo no ye be wie na do ani a kire Nshoma Herbal Clinic Dr. Jenny Mboaten no pay ye moache na bibia bokọ de e de nyame ase ho so ayefe dem se birthday na wo ma no medasu umpa medasu wo bia to mene me yire yedasu umpa nyame nshira ma ebo Nshoma Herbal Clinic ho tofa ma ya hwefo ene ne dedi kan a wotie yo ai ma medasi bio ansana me boni tofa na meka bibi no mefa adwakasi so
achia etiefo ne ahwefo nyina na aseda PSC ananche ya PSC nso akwama Ghana man ye papa Apostle Dr. Engineer Kwadwosafo papa ye mo ache ebru Ensoma Herbal Center eye bia bia panikasi amebo ni din ada na sie na ode ni yansa ni nimdie akeka ne emasi ani aye hwehwemu a ode aduro nwanwaso bi aba akame aye se bi ni wiase ba bia se ebibiduro pa na habanduro ye di bedware e betwe yade afiri ni padua mu de ebi nsida na se adwumadie ne edi no Ensoma Herbal Center ene se enura ode aba no ye keka bom ni ye keka si ani a ye di dware o ma etwe ebro ana yade bia esuma woni padua mu ade obekonseye do no eyi ni nyina ba abonte ma onya ofa ahodie. I see. Any abobo nyawo no so ene se de mudi mudwumadie e won Ensoma Herbal Clinic. Ohima yarwa ne de metimi aka se enam ye papa nimdie ne nyansa aso nti ye de anka yade no a ebinum suro se de nipa konseye do akese no eno na ye yesumugu yesisagu sumna so yare bi ti se cancer, all types of cancer, brain tumor, bibi ti se sickle cells, epilepsy. Ye rera bebia sa wosi unufu ye betwa maso da se wosi bia me wo cancer na yare bi hye me widiem me twa mfoni ahodo echi yare sabe ahodo me ye ne hwe yenye ye fu ani kire Ensoma na ba be hu se ye wadom kase bi wo Ensoma Herbal Center. Nti ye hwe kwan amofa so tu nyarwa na se ekwan ni bi ne se hono ya so ye hono san se ya yare sabe ya enti ne di kan wo ba wo beje card woje card na ye benya vitals kakra details kakra wo card ne so ye be check UBP ne ne ekeka ho nyina enu achi no wako hu doctor no akoka wasam a kire ne nti wa ma ne bom no ene be che so ye ma onye lab we ana onye lab we ni aye hwehwemu ahunu se ne awo ka no eye no kre e bia na ne awode wo wani abukura se no na ede wo kro no na enye no a nti ye lab na ye behu ye hu anu wi a na doctor atwera ma se bia kokodware adware no ne thousands na ase bro na ye twen free mu no na ye papa ma ye de enubna ahodo bebre ena akeka bom ene enhahama na ya hye ama na ye nso ena ebi nsusu ye dudo ya no a ene oba so ye wa baba be hu se adwuma ye fogu ho bebre ada se akese ye no aduro no mu enu aduro no wo ho a enti se enura ahodo mienu ne de wura adwaye a ye siesie ba bi nso kama ukwa baby addressing room obesesa ho no apanda we ni ka bi ahye se ne asebe omo adeja wo bedwuma na se omo adeja krasa enti enum no ye dika tu aduro na ya no ani bi egu ho ye be kire mu se ne aye be ni ni ahwe aduro ni bi de egu ho ama ho afo se ne awura wadwaye a wo de ensu egu ho ansa na watwitwi sapo ne semna de adware no ye ma ho fo ana ne ayaye ne nso no na no so ye de asra ho nyina besi fom ye de sra ho na ne ya hya ase etu aduro na ye digu ho kane no ni etugu ho amunumu ho no a enye se wo kwa ba na ebro na se thousands na wo mu bia no na EP ba EP free ho no so na che se wayare sa no ana na wonamu no nti no ye no for how long obi bebusa se nti adwaye no te sai adwaye a ye bia tomo obi agina mu ana se se na adwaye ne ti adwaye no ye si na hodo bebre enti wo dware ye dware wa hawi a nipa fofora wodi so no be kwa adwaye fofora ye siesie ho na che se ya de nro apepa ho nyina siesie ho kama na ansa na bia ofoforo nso aba enti wo ba wo ukura watawa na asa wanda wenika wo beto watawa kuma bia wi a wo de bepepa ho no wura ba bia se wo sesan ho no wa sesan ho enti e ma na fa wo ho e na mema ne nso so afa ho aye wadwuma ye fo ho a wura ha okudware no ne esiesie ba akum wo be pie free mu no no ofoforo nso so aba BCC ona wasan ko baby foforo nti enye adwa ya se mo de aduro no adware ye hwia mu hwie no ma nsuo gu ye ho ansa ne apepa ye ho me pa chan ne ya yesha wa wo ho a obe hohoro aduro na ba o we de ani nyina obe hohoro ni nyina nti se obi ba ho no ma be take how long ansa na ne ho atumi e de na odo be hu se de yare no afri no mu medasi biem ni ya de be hu ne se ni edi kan wo ba da no a obedware kra no umpie mfre dwaye ho no ubehu nsonsono ye sanse oba ne ye fa vitals na ye wo scale wo ho kra obegina so ame ahwe weight wa obedware be no hu se wo mu aye ha
Ube say gyina scale ni so biem no. Se uwe be say 80 a ube wie no ube hunu say waba be say bia 70. Ana say bia 65. Okay. Umudro na nkasa na esobete na emomanya de a wonipadua na efon ama obi ehunu say udware ye no wafon. Ena ebro na free umu ba no. Eno so se ukoso udware a ube hunu say udware na hyase na de na eba bebre. Enti ube dware be ye mienu miensa to aso no be hunu say ne eba na ye kakra bi. Ebedru ba bi no ye de aduro ni kan wa bibia akra ma biem. Wonipadua na nkasa mu so ube nya atenka bi e kire say ahoto aba. Okay. We nkura ne mpanifo nyina aba. Obi e timi dware bi. Okay. Nemu akoda onye mfie enum de ono ye ntimi nware no. Ena oba wa fa afuru so pemfo ono nso ntimi nware bi. Ah, de no for akwatua ne no for. Eno de obetimi adware a enye wo hwe. Okay, brebe na Nsoma Herbal Clinic ebie eye adwuma na omopon. Ye sase anopa no nwotwe na ya pon anwumre no num. Ne mpo anwumre ne kura na se nipa wo ho nko ana so bi wo ho a ye nya ho se braso ne ye pon. Ye behwe ukosi se obeko ene bia mpofiri mu ya pon kra no na ohaw bi nti obi dimirika dwane ato anya oba ye behwe na manako nemum eda joada ekopum fiada de ye hyase anopa no nwotwe ekopum nonum ena meme da de ye makra kwasi ada nso ye hyase ewiadu mienu breko a ya pon asore ne no so ya pon anwumre nonum. Okay. Enti emfa ho ne sade wo yare no otebia no motie. Debi. Oba Nsoma Herbal Clinic nkwa benya yaresa. Na sade wo chire de mo no enye dura e bia me ko pharmacy na herbal shop bia menya bia to. Enti sa ba bia. Nemum sa se ho so ya sabe enti ye wo habanu na hodo bebre ai no so bia bo yaresa. Edro no ekum sayare ne nkum yare bo bia. Enti bia obeba ye be mo test no ne bia emo bia na bibi se bacteria bi ena hawa ye waduro nso ebetimi di amawa ebetimi akum saade ne nso so afri ho enti oba na ya de sese ye ma waduro a ye ma waduro ka ho obi okura na didie mu ne lifestyle bi na de o hawba ye woni ba bi nso o wo mo nso ye de o ma fa sa antiti enu a obetimi ni watena se a kire o se we beboa we moa odi we anase sa pepepe. Okay, ba obi betimi aba bi afie betimi anante aba ho enye adware na mepe baby amia mepe bibiduro bi nti se bia bibiduro etimi san yarewa bi na matimi aba ho se bia mepe mabu bibiduro we bia ho de mo benya bia mai mepa cho obetimi aba pa akwanya ne da ho obetimi aba san se ye wonuro na hodo bebre ai bia nso ni juma edi ne nyina na bibiduro na makeka bibiduro nko a haban nuro nko nti so obi ba na odware wi a okonso yesame na duro ana me kire se ebegina ne nkomodi ene ne bedi so ana se lab na obeye no se twase ye ma na duro ka ho a yema no se bia akwankyere bi se dietitian se ma yeke ne se kire no a ne ya kire no ne yense se bia yema na duro ne ye dware ne nko anso yetimi ye ne sama oya akro no. Okay, ti de wo kan mama tie ne se enye ka bi ene ye bo dawro se Nsoma Herbal Clinic ni because ye kan se ya adanse se na no wo ha na yenya odanse ni ba ku wa na obi afakire no so bo fam sa no kure pa me de se watwe madwen sisade so na nsentem na nipa bi ne na mashama pomu ho ese kantanka duro ni bi ni nsonomafo duro ni bi ni ukọ so ukọ dware ya ne anu ansu ehye sa ne de dware wow yesu di ka dware no hohoro honam nani ansa na ya hyewoda no waba ma ye de duro ni so dware na atwebro a wo mu bu nipa be mienu miensa ne fa so ansa ne yenya sante ye no enti mesre ni di me ba ho biem fa che me nti ma memfa Nsoma Herbal Clinic number no ento edwa 0244 928026 0244 928026 na se Nsoma Herbal womo number no ba ko ka ho biem nso ye 0546 735522 0546 735522 ana 0245 062 131 0245 062 131 and 0551 752 224 0551 752 224 Nsoma Herbal Clinic for contact na mediama ono hwe screen na sekra no a ewo ho nti nkoma ye die mesro bibi wa chire na opese wo gimu nchiremu a na wafre enti no mamenye wasem etwa to ye nhwe be bia Nsoma Herbal Clinic no ebiwo Nsoma Herbal Clinic
nkrabata edikan no wasantimem eye Kumase Nkaria ferry udru Kumase bebia na ofro kasa okon Nkaria ekwam no aka che driver ni se obesi wa ferry wosi wa ferry na obisa nsroma heba clinic obia betimi a kire obebia yewo ena nia ediso nso wo kaswa air central region wosi kaswa interchange na se a baby bia ofri bebia no bisa se okọ Obomo road eye Great Lamtemas school kwan so bia efre ho Masalachi junction ho nso si ho na bisa nsroma heba clinic anase kantanka heba ho a obia ebekiro ne ayewo ne say atran mienu Kumase ene nkran ha eno pe hope na nsroma wo okay ene na yem fancy here na wan so de ni amede etwa to ne se sisi aye mobile van nso aye ready enti obi wo ho na ebia bibi nti wantimi amaya so ye ho ofa number yi mu bia na ofre a ye no bedi hu nkita na ne awo bia no ya besomo papa fi se ho se ye besomo my Ghana amishramu eda se papa akwa na de nchi ama apostle so amai eda se nti Nshoma Herbal Clinic for Dr. Jenny Boateng ye de di nkomo no screen as the numbers in the ho free na nchiremu bia no so ye fa embaw mamene doctor mfansi ha na ye nkomra abayu and stepfather see em punish ni wi akire punishment the way call no ye ba ni ato asansem no so Meda CBM ne samu akwa Badwam TV Badwam dwumadi eso na yenkomodie no ye wie Dr. Femudie na yemra ye fisemu enkomoyi meda bebre sa wo show me live on Facebook Adom TV/Adom TV nyamishrawo papa mo achire no benche ye hwe yenso ye ni somododo nyamishra mu nyina moka ho ti na me abedu bebe ye dui ye damase na wotwi mu ne nya ntie se Wobatan bi se ne baba yu anafi nti ene ye punish no to ma ekuro boys no bi punish no na wo hwe punishment se de yesi koye ye dwa no ho ye bro no bi kura hu video no kakra se omro mo se wo nom ne ade stepfather na ma sa instruction no se akra no amedafi nti ye punish no ti eho asem na ba ye no aheda nkoyi na ye nkoti nkomodie we emrana said no more punish akra no yenko na yenkoti ye ba ye beto aso na wo susu se wono a ene wo ma bi bu fuma no so no mo kokon sa diama ono ne de yi ma me se ma me ni merian ne mo nkasa wo de ma me ni merian ne nkasa besrew ama aha enti ayi ye friend say ono ankasa no efiri se obo na ma me mkekan no mu ubi dabi nenti kire se etwa se omo uye bibi oma obi bo anyesa na ofre nkwala no ma omu sika so omo wana ase ma dabi me amuko mi we na amuko femi so omo sika dia na kire se ono ankasa na she da ball pass omo wo se wo koda baabi ana Davio mimi pie no adechi ana koyi mi komanda fufuro ni wozonda okay ana mi boke so akeka be ana mi be adechi ana ma me no ka kire mi se me nkoje raba ne mbre wo me meje raba mbre no enti me ba na mi hia nkola no mo se una papa fre ye omo se omo mra mebo me koso metie ana mimi tutu me se na nkola ni se nsuo ba ku se nsuo gu me ho ana mo hina akotwitwa emma ana papa nsu gina hobi enti omo bum na papa nsu kofa ba no nsu de bro me enti papa kofa ba mienu no onde bomba akona ba ku ni bubu ye no safa ba ko ana ba ko no babu na mimi dane fa memo ana ba ko tame ana ba ko ka kire me se ka me no mo da ya ka we ni na ma
Enti baako so ba na baako so de ne nsa wo ma ya ase. Na mo ko fie, mo de me be efie ho. Na mo ba na papa ka kire baako so nkofa moko, emfa mewura ma ya ase. Aha. Nancy. Enti omudi moko. Nancy, omudi moko ni wura ma ya sire na mo se nso gu mo ho. Na mo koi. Enti o papa ni den no ka kire obi o. Manka ana me ka say omo go me na me ka say me ko police station call report. Ana papa ka say me nkwai. Nti me da me ma anko. No papa me na gene o. Okay. Wo wa gene bi no wa kasa ma. Gidara no da he so. Wa kasa ma. Da den me ma anko de fem ko da madam fufu. Tia sampa onti abayuwa no 15 years no a the stepfather or punishing because wa ma medafie na o ma me mu bi ebro no na ono so yetie no asemo no na asem no bia tia asemo sergeant abna mankwa won kete enkawe ono so etie no no akwa no ho adwire no nti abna ya chia wo yedase se won so wo hwe na sansem we no hu sa adom kase ye de akire enti ye behwe na yenya ne wofa no because asat enra no dem say bambofo abefa ne wofa no because wutie mu nkire mu no a abayuwa no mfoni na ye hunu ne sisi ano we ya ne black and white o hwe no ne colored one no a untume hwe na say ye no a wali kisa video no I say antwayi ntem say bambofo abefa no ma menko ahoma no so na mesi krache pani a owo achemansa na mene no adi enkomo meko ahoma no so na DC a owo achemansa mehwe na yenya no yene no adi enkomo but asat enura no de na yese ne wofa no ene ya che no because ma me ne papa no ene nkora no mo yesem so mo adwane omo ni ho na de yetete ne said de nti ofa no ya che ne se ida so no na leak information and as a video no nam emonte so no ti epese ye gimu nchiremu no ye behwe na mensin mo crash pani atumi aboa ye na se ofa nso around afon ya available nso a ye behwe na enye ofa nso na ye ne nakasa na ahwe bi akora no wo sesi ya because wa meda ho no a ye punish no the next day no okokoda he ese no so ye hwe nti akora no wo hefa na then e koso because e ko ba sesi na akora no bia na babia wutie ne kasa na onim niema mu kakra ti wanhwe na afi ate afaso na afi o kokora ye nhunu ne bi mu ti ye ba bedi sa enkomo no ye nyame mensin mo crash pani no a na afi ye ne no ato so ma mena St Andrew Senior High School for ase papa me se wo pe senior high school pa edo ba akwa ye nko St Andrew Senior High School ye courses ni nyina from form 1 to form 3 board na AD ti baby awo bia timi do ba no ba ho brane entete abofra no wonimdiem ene agumasuya famu ane dache ebesi ye da St Andrew Senior High School for ase Kel Kit toothpaste nso eno ane yedi twitwi yesen esro titwe ye nkra ne dia Kel Kit toothpaste twitwi ba sen anopa ne anwumre ebebo ano pa se wo ne anya osa akra ne financial ase sa obenyini na aka ho na kaka ne ye afi ho nkro munya kaka ewo soro ebi a wonhu se kaka na aya akra no ti yemhwe mo nkra ne se ho ban ebra ye de Kel Kit toothpaste echi won se kidney minister of nso eya akra edia akra bi won paduane kra aduane obe ni nyina different amounts woni ti am obata wo ya ha ne se onya kidney mini syrup ne bi ma no na wonom bonsa afi no opreosa wonam kra no ode aduane die tata yemo mu bi no ko pharmacy ne heba chemical shops bia ubenya bi ato Piwak Healthcare ye don wase papa womo akofa 3p garlic mixture no ediaba ene garlic na na wi ayo odin a nimde kwa so Piwak fo achimu nsuo no ene aye ni juice na nanu ada kinsobo cameraman no numbi onum ya be 30 minutes o say as wo hu changes bi num ni ade e say ye adwuma medofo num 3p ni bi e boost your immune system no na fe blood pressure so e control no
oba ubu nsa wote ya wonya 3p garlic mixture ni binu ma na akro no a level wo high sugar no so e de ma ona ye titiri de bia nko ananse ache wo nom 3p garlic mixture ni bi na emwa hwehwe won ana wo pedodo pa atua o kanshi e na fe Kofi Sam ne kens wo kubenya dodo atu na so akwa akoton no baako kuma senso Danny Heba ne Colina kanso benya bi ho Albert Sam so ubenya dodo na tu takrade ye AA Mensa ho so ubenya dodo na tu sunya no so e green light pharmacy inti Frepiwak Health Natural Health Care for was 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 021 0201 000 na Piwak for edi enkomo yenya achemansa mensi krache panini ntino awose yede enkomo no esi ahanu mu se mo fanche na mom sa nkomo we no mo se no ebetimi adi ne de anytime ba memi ko edie na se o manhene aha nanka me kodie ne so honorable Paul Asamwa abahoma no so achemansa DC meneno eni enkomo honorable no pe wuti enka ye mo achedase. But as you sit here, what is it? Ya nyame adom ya da se papa emre no yenim se esua nenso age yenso dia na yato yenkomo so abofra 15 years no a ne stepfather ma ye punish no pacho sesi akora no wo he shame da se no akora no so some see any na akora no I traumatized enti na de nya kasia na se ye be hwe na pomuden ho na make sure say oh you okay enti no akora no my social welfare and a BNI and a district medical superintendent examiner. She go through examination and run. To examination and a pain pay results no ba. Na there then safety and an answering na me piano concroma and the Yankasa and the assembly no. The super they say a clever first be very stable no. You soon. But Yamacha no she's stable or you okay. I was why traumatized, and you know. Na the mammy na ko be ho na ade we no so no. Oni ni kun no aya ko na step father no. And na yes ade no. And you know. Ye intelligence ya dey see at the front ya ko pick no. And omo nya notice no mo dwane ya nti. Ya ko see at the front ko no ma dey ko sisu a. Afi no mo ye dey na mo je dey na nya ja na so no omo ko ye. But still I need to see you. Baby, I think so. As about time, it will be in her own interest to come out. Not be you or ma or babua, never Sacolano or other issues we have between in our boa. As I would join us at time, and I say, I don't know, yeah, no. What should I know, yeah? And she only Mr. Father, and then remember, I didn't in idea. And none you know, and may a priority in say, Acolano, a very stable. I will make sure the medical, you know, or okay. The doctor after baby fear na who say oh father medical treatment say the man na say oh you okay na you hu no and pay doctor no e be fear na be hu itina mi bisa so owo hin sesi owo hwan sem sesi oh ne na ho ye na ma ne na aha na ne na ho de wo hwe a wo ye save ho oh okay she's very okay nenu enya ne tie say because of psychological you know woman no. If I man medical treatment, no, who's okay. Now, if you're a psychologist, not go through it, not as an hour stable. Ora someone in reality, send a wafano, ya channel. I'm not a permanent man, you know, Fano. Yeah, I'm pretending to be going to see about work and somebody see another hand back. You see, according to 15 years, to our fascination will go through this idea where you don't share the pictures here, new videos, better major forever. But you know, you go through a investigation, and you know, you are them round about chess here, you know, but will be involved with if you as far as I made this one, I will not spare the person. Is it so? Or find them one answer say? Or find them not, and no, say, or no, I can't count a call medical, you know, on okay examination, into your one area. You know, investigation. No. Into what he says here? Oh, fancy. Oh, ni fee.
nti ofam so a oye ne say o the video no call out on. If you say no share criminal offense o. Because sabi say on naked pictures any videos. And then so we say social media we na dey cost pay akaso. And akola no the name we in a form of about traumatized. Such you know an offense. No credit o kan dey no credit so hu say sank wan fa ho so anka bi a ya na kataso mu aso sa anka obi akrante e ma wo po wonte o offer say na obi ayi na ndama ho simi o call police station hono no so o ma mu hu situation ma offer say akomu ne dan you insist be a this crowd or be a this say ma offer say na kom enti no if I say obem and I say this is the you don't share it. We share about draw attention. And as the media for the crowd, we transfer media for say the things that was the mom why. But what the social media in this one, I can't imagine it forever. Oh, and she said me, and I don't know if so. Yeah, na I attention. I said, oh, but we are in answer. So we are calling us on our family, and it's here. Rapport Samoa yen fancy ana yada senso se wonu mpanimfo aso asemi mu nti se bibi chi yadwe na bibi tofom biom so odaro me besa ba onchen biom but me do for nyina ase yada se papa rapport Samoa eya chimansa mensin mo crash pani nti abayo no se wone nana ho ye hwe no bibia ye fine na ne wo fa no mum na se de odi video no ni nakedness ne se de ba na entwe yenti ye to yensa e de a friend nti no enye asudie mo bia sebe ya bibi yenkase bi nsi bi mba se bibi se sia no hu hawa obesi akono nenso abraboy se de atie yi okọ ne gentle ko hoko report ahwe ananka ye yi ohun nti no ya sem bebre but no so ye because social media da we da ho for life that ye nim dia kroba be ye afi obi akoyi aba na wo hwa se ne ye ohun tie no na ye problem no tie no de ye hwe kwa fofora bibi sesi a ye be fa na ya ye no tie ne na ani die kwa so megina pani ene ne nkomo twetwe so na ye nkomo no me de esi ha me di de afia amanko atamaklo nya mi hwe obebre se onya kwan etie Priscilla mo weba kofi ampedu ne Sandra Kafu ye de team na se so Israel ne Thomas was Moses no madam wase me call man hene kwabna sante etwaso well yakoso da mase ya saba ya twan komo so ona baso ewo police adwumakuo num me ma no ye nyina yeti nkwa my sister Medinachi Akosua Chireme is a way ACP lawyer ACP Akosua Chireme hey Akosua no obakwa na fi ho so Akosua ni ACP lawyer and a lawyer ACP whichever way there's an ACP and a lawyer it also adopts pay pa onyame nshirawo na onyame nka ho enye easy wakoye obai enye adwuma keto akra nti onyame nka ho no mo ahoden sonko wa oni minu aba ne bia ka chense onyame nka no onye adwuma pa magana ne police adwuma ko no ene ahafo ye de hye ba ko no Akosua Chirebe nti onso bachia wa no peda for pledge me na de asoso Yakubu Chepsa me Alex Boam me Oman hene kwabna sante me Alice Kopi me atrenso ahema papa bi me no ada soso sa goso hene me ye papa ma me man ene Ghana fa soso sa na enko me edutwumu amro sa papa bi ye bohye nyina ne se de be ma hafo ni ma banyam na impuntu aba hafo na maburu so anya adwuma ye under the able leadership of George Boachi Afo original minister ably supported by your potential flag bearer and the president, Eric Opoku, your wisdom port, Collins Dowda, almighty Frida Prempe, a deputy minister of youth and sports, Bobie, Era Bano, Dr. Benjamin, Wafaya Bruni, Era Gama, Became United, and the one Kahuninano,
mu nyinaa na yɛda mo ase sɛ ahafo course na ɛkɔ so mabu no nyinaa ɛku ahodoɔ youth associations nyinaa na yɛda mo ase da mo ase a momma animonyam mmra ahafo momma nkabom mmra ahafo na bia ntimi nkɔ nkan so help us God. The bigger pledge now is the pledge to be a proud Ghanaian, to support the cause of Ghana, to be truthful, to be honest, to be patriotic, and to love Ghana. If you demonstrate and exhibit these qualities, echese biribi a Ghana ekochiwo no edawa koma so. Oye Ghana adwuma te say ye wawa adwuma. Odo Ghana intimi ndi Ghana nya. Those are the qualities and as the values are you need to exhibit. It's very, very important. Ti shenenso, enwu here, shenenso. There is no other Ghana apart from this Ghana. So be a proud Ghanaian. Subsets be a proud Voltairean, be a proud Mamprusinian, be a proud Fanti, be a proud Ahaforian. Monkey Kasana, yeshishe hunkran. Now for what can we say? Uhu bribi and your mind and she share in Kita Udi, Titru for Bamboni assumed you a boy bra, Wadaroma, Yentempana yim paying for asutri. If you see something, say something. Uhu bribia kabibi, and ye bibia kekenauka, nemum bribia, and your mind and she share a boy bra. Bibi ebe mo mining kita audience no esin to kese pa abem no uhu sa bribi na waka bribi very very important. Ebra so say try come no so wan say me da se won so agibre na o hwe bedwem ye ka say Henry Kwabna Kokofu, Executive Director, Environmental Protection Agency, ye ka say watna se obehwema the far environment, ye quiet, you know, those new money, dear, on your meaning, I said, yeah, what prayer boy to the names of Fantuatinum. I come a dear tree, pa, and tea on to two number be JJ. There I say, believe you had a short notice, na way as you tell in as to cheap and waba. And also a world. Me catch them. Oh baby only the yakofa. Obi ka say go go adwe. Sa no man na ye bu eni gusu no. Eno na mama so mo ni ko ho a. Omo ni oma bebre ekoyi de ne World Oceans Day. O de busa ho. So me be busa zi kokofu ocean na nkasa o kan wasem. Esusu aso be na me amete yi. Enya ho mabrabom. One tiase ne wonya sa nim de na. Obotutu na se. Ebe wi echi na kofa uni abra o man no timbi. Na fi abeka onipa dua na nkasa tie ho hia se brebi se ne sisi nyina etimi nya adesua free ne hu de na sene si kire me mo akira me mo akwa aba me da ase so na no da modwuma so nkwa amko ye wasante mantem e fam abato amkoto ye no ye da mo ase dwuma so na amko di wo honom ko brebi ada na ya na ne me bi si bo na ntokwa na pinchim mintim ho ase ba to hwe de free ho ba ye na that is my adwuma enye ni nyina na be 100% go about to declare obia no better by edamase say amko Oceans Day na dey associates dey ye kwa mama ahwefo ne atiefo achia no pe and pa set ne me fe papa college be dase minya ne TSSM ba ha na no pe nam say me be fi ha che papa say me te on aka me twen atwen na ahafo pledge no mami kedie asa osu she bo se ahafo bo mpuntu ni kanko aba ho sa pepe ye die ni munyam be ba ahafo me Kwabna Kokofu eno no ye die ni munyam be ba ahafo bibi be ka Ghana man asa bi jira no na foaso eno no iti Erade boa me ye wie obi bia anso sa na ese ye no ayamede se watu hu asi ho na opre mpuntuo ne kanko ama bia ofunu mase ahafu ye ya Ghana ye yes santema ye ya Ghana ye yes Volta region ye ya omana ye northern region ye ya da bibia western nti eye pempi ya na ete ho ne ye twen ana yenye we man ana yenye we man die na ye nsoso ye ya man exactly bia na 7 predia nye botom a wotuo ne mumwano kasa ene da ubone twen a wotwen amanfo adwenasi ne ma bi so na eboa World Oceans Day na minika na asia o de man ye no twedi ampo na aseda wo no
ana party mpanin so a enya agidie ewo honorable Simon Semensa regional minister mu na saa committee no yenyina yekoka ho bi koboa osom enye de bi ada na ese otena ho atwen se okọ pedwumadie na mum se dwumadie beto a na waye ne senia mpanin hwehwe World Oceans Day ona de dika ma menka se bosome June afibia environmental busy month obade bobre afibia bosome na edantemo no bosome nsia June ye kan se otwimpo okay nyahwe the school we anopa ye po anu amikai na okan na abri minisu die beko bosome nsia mu bia no obade bobre ho hyehyɛ adaji nim kra ema wiase nyina na no kwasia de twam on the 5th May ana wiase nyina kai World Environmental Day no sector minister honorable Dr. Kokwefri edi omani nyina nim ejina omampania nem eden sempatu dwa fa obade bobre ho na bripia obekasa na ebekasa no ye kire hu a ene sunsanso boni a ye niema ne ye ne esese ye ne de ensese ye koso na essay obade bobre na enya nsunsanso boni wo yasetinem. Okay, so mama minute baako Kofi Ampedu misro ye ntwa ho minute baako mra na afi yensan to enkomo eso. Just a minute, we'll be right back. Yasa to enkomo no so anum say we Badwam on Adom TV multi TV so. Chama go funti anto enkomo no so ocean nkomo a na ye kan no. Bosumi nsia no mu no June. Very busy month in my environment. Yedika ye World Environment Day. And ne World Oceans Day. On the 12th or 15th, ebe World Desertification Day. Let's just say a 2 acquired. And in your dream pona tertiary. And it's a dear near beye. Na ya adwene beba ye ho so. Ye ni beba ye ho so se oba ade bobre nhihya o de adom ye. Eye fom nsuom ene wiemu. Ya ye bia no. Ene ne ye nye ne ye. A seseke ye ana ye nye a de ese no. Na ne de igina ocean so. Ocean kura no tele bia ne ebuza ne de. Ocean ni nsutam. Epo kakraka na esi ehunu no. Eko school geography se kire Atlantic Ocean. Nti Ghana ya famu ha no Gulf of Guinea. Atlantic Ocean issue a eche ne America continent ne tem. Africa ne America continent. Issue da ye ntemo no. No se nsuo no utwa na tra na wo free Africa na akwa America no. Eno ya Atlantic Ocean. Nti kwara so hwe world maps isia. Na hwe South America continent, South America, Brazil no mo no. Now they be fit into azim ene takrade a who say effect pepepe. Just say brebia atwam ko no. E wiase ni nyina nanka ebom fua. Na mum their friend volcano ene cracks enom ne ade na apam na nsuo aya na tete entema kwako. Nti 100 years to come no world map ne ye nya ne sei. Ebesesa. Ana nsuo so form 2/3 of a wiase landscape ni nyina. Nsuo do so chen asase a yete so. Na no baye ne moa do ma wo nsuo mu. Do so chen de wa asase so more than 3 times. Yes, plant wo nsuo. Ene moa ahodo. Fish ahodo. Ene na on say you see dog. Ye was aboa bi o asase so bi nsuo. Boa bi o asase so bi nsuo. Eti ade a ehu hia papa ana hwehwemu so a kire se climate change a ye ka ho asem carbon dioxide a esi enua na nkire carbon dioxide na emoama ewiemu nsachirae no emra fom nsuo ocean ono nko a timi esenke carbon ono nko a waji abo no bo no edoso bebron pre bese edu chene a nua ne nsase betimi aye ocean esa dom ye transportation hisia me not hey
say ye hwe animu se fa ngo be fra ma no ne beba ye hwe animu se cement ne ade a yakra no e beba just ha ye mfa ni nyina mfa trotro namsuo so ana e de aba nti na ocean ni bio na ye apart from niema we nyina ma enuane aduane a protein your friend protein a ocean apumu no ye nya de free mu ba no amna nya asem ketwa so nti we nyina ya de a wo ho mayen a onyame de adom yen se ye mfa moye ho bra na ya namontuo ene niema ahodo a ye ana emmoa okwa amama bi so a on punano na da no wan ye ho kama no mudi gi sika kase emmoa bi te se sharks ye kan say sharks and dolphins emmoa na omu wonsuo mu a omu epie ba no mu dive ne ade no on se ba before no o ma ya ye di gi sika a tourist attraction the emmoa no dolphins in the mo ya they say the multi ni pass ya check mama hwe am so mo intelligent kura ya check ni pa yeah because we say no must behave na yeah omu intelligence na ya check ni pa ana ya ben ni pa nti ya check mama hwe nti ya de a niema we nyina ya esese boae na nse bi unse fish bi bewu opwaro ya friend of fish kill no na ye ho ewoso efise se ye hwemu hunu ade na de abasa ye ya akohunu se oxygen wonsuo mu amoa no ehumi bie no eswate ana asote ana se aso dwumadie bi a yedi wonsuo mu na akofar bibia aba na ekumo ana ni nyina ya ade a ehia nti na World Ocean Day sector minister Honorable Dr. Kwefri obedi nyina yanim ne o man nanim na bukum ne ye kwa no pay bukum be nundu ne amanfo akodi nkuta ho na yapa ho ntoma na de ode asi na nusu kese a o mampani ahye se ye hwe se ye beka ho asem yie eye niema agi atese o ocean no mu a eno onyame amma anka ho se enwom unim bi ebini je plastics rubber plastics se mfoni ni mo wa munyima amanfo hwe enne plastics a ye yusuo ni ade a ewo nsuo mu enne apofo kwa oto atena na instead so obeyi nam no oyi plastics na efrihen onyame boy ne nka ho ne ni ho eye menew ye ni ye bone ni hwe a ye nhwe wiase niema yi ana akoduru ni sa enti minister bepa plastic policy ho ntoma na ye nyina asoman ya ye nkyekere na ye hunu kwan pa ye befa so na ye clean sa plastic ni ade nyina free ocean no na yitimi clean free mu wia na niema eno no ankasa kra ye resource a yebetimi a recycle na no so bema ye nyuma bema nsika nti ne adwen pa ekuta ye na ye twen amanfo nyina adwen so mama mema one striking difference kaka san on say nsuo ye kan nsuo asem nsuo wo asase so wo ye mpato mu ni ade no your friend fresh water bodies anti river tunnel a fresh water body nchininim nti moa ne niema edimi fifi mu ne ade nko fishes ewo mu nko ocean ya ye kan eye jese nsuo a eno no eye soronko kakra enum ni yenya nchine free na nchine na yenya free mu no enu nti emane fresh water bodies no ebo ebra jonsre dantem kakra ana mo anso a survive wo mu no enyom nyina na betumi survive wo fresh water bodies but sa fresh water bodies ana feed a kone kobo epumu enu nti epono ne sansutine na eba no na hia yemu wa no ho no ye frɛ no estuaries na estuaries no ho ene ade a edi nsawoso enti ye wo niama no bebre a ese meredu se yetwe adwensi so na ye make sure se ye mpanifu ekura na ntiase no akamu amanya ye manom
ene nchirima eba no ebenya sa hunumu na on timi aboa ami abo ni nyina ho ban. Right, me that's it. Maybe na basa na the additional can say mani padodola including my good self. Thank you so much, Honorable Kokofu. One of Ghana's finest members of parliament. Robert Nasi. Or Mashibijum. On the Ghana focus na this year or no mudi kita nti wasa east for we are proud of you go biribia da no munsi ana mu ni wo Ghana no odi ni monyam hyebrɛ mu kase pa me gye di so di puntu so eka ho na omama akwanya so kase pa ye nyina yebema nimnyam for Isaac Ajemensa ko wasa easter ono ye mrahye a ogina ho at every point in time ne komo na ko ye hwe Ghana kanea sana de to so ye de aso so e mo achi mo akwaba yewra boko de bi hu da achi o kwan ya kakra ho kwan de se the eternity ye ma okra akwan no o da be se ho kira be de se bibia e hot ba ye kwan bi hu se minister of Omakwanta o ye kwan bi ye mfa okra o da be se ma kwan na start ye no enya de ya to so enya de ya to so ekwan ewo mu a eguso ye om stop on no amba om to so ni bofidu do kwa teku anu krampo so omajai that say contractor no pack na yem sa akatua ya sika ya the dampan as we speak machine ne so system as we speak om hina pack me pese me ba sa kwanje so abobo obi adin na so no sa kwan ba watwe ministry na adwen aba so say this is the challenge I was wo eba wa kwan so they know you see some I had more ministry order na me say na nyamako mo sa ho chiro until contractor won tu anaka on to me ko nti me ko na me kaka say in the kwamra me ni adum sa ho chiro den e wo you are hoping say akwanjan be bama contractor to na ejuma na kwan ye chance was say bibri you know about for buy no ye see hwehwem no mamti e to ho sa kwan ni na no a chance no say omobo na hirantan ebu ho I see ubutu akura na wonkra na mo wote de ekoso baby ene wati to gbe nkomo no ani o me fa kwenje so na said the won come dey the fan why you back on tunja wo ifo nti me fa kwenje so go fudi o ma kwa gra o de won na no de chance so fifiri baby na e ba ti no wada mama me chia me person so for say ifo e jamu no mama kwenja yeah ti mbede bia na e ma ho asema mo hu se mo wa ti wa say ifo me chia mo me party for me penfo hina ya me person boss perspective de me chia obi a o hwe me ne me chia wo hina na me ti me nua minha penny Kokofu mutin kache dini CEO boss odi boss di meza kwanja minha michao executive director exactly so papa mbi yamshao onwa efe buzo wa efe pa na o ma he so medas me chia so aka me chia obi o wutie mi o ma he ni am say to be afede na sama oda ba no so ya de money a chana dream now what I'm seeing now is me who say CDD before so yes almost as gracia you know more targeted politicians I think it's first of all or say my tears as gracia kwa den because obi tears gracia see yam chechire microphone say den wo hwe broni na ye o change I'm say I mo hwe Google na ye say den kra ne as gracia but then now so you across how friend end of service benefit and you know young crofo a omo full-time workers so we omo politicians omo a fixed term contract for instance MPs omo no mitima kan so simple musan crofo hina ka politicians dey copy MPs so these are fixed term contractors and fixed term workers omo any specify 4 years into no say na dwuma ni wia then there is an entitlement of end of service benefit answer na saka so we call public service no other private service in Canada end of service benefit na wo aition enti mama yen confuse end of service benefit no na ex gratia so you try no end of service benefit yes so to ex gratia that is because see say target only politicians end of service benefit can politicians good anymore
Togo afede onye make politician me active politician. Exactly. Exposed people. Exactly. And now your judges say for judicial board so near there yes and also benefit politicians. And I think say mama yenye bi me who say me see the divorce yen demonstration yen consensus building which is good consensus building there me anya dwen any demonstration no. For demonstration there I say oh ya kire. You kwan be brisa consensus building appeal to the system. Say executive no mo amoya say ku mutumi ya proper presentation mo de the couldn't here in pempenso away time I this size grass and babas no. Na yoma sisa. And in the end, which is good, but as a politician, but meanwhile, as a politician, it is not the politician. It is nipa binuma omunya sa as gracia no. Ana different from end of service. Exactly. Who's a biwa or board so. Mpesa mbo din na so for. Adwuma no oye yetuanka. Ayama car, yemen bibia. Ni asaso yemen about council of state so. Entitlement na wo car no obiu. And as size gracia no be na nasefo obiu. Nti san kofi tumi yom free. So ebi wo judiciary. And so was say kuya ye do betra. Nti no wonye active politician. Wonye full-time worker e was say we mu. Nti no nyoma bi ade ma woni nja. Wo say as gracia so ka utie na ya. Eye sekedi ade ma anyam rakwan so on moral ground. So why adwuma achene me kire my friends manuso amede ma. So me the mapper say me say mama yemma ye ni bre no enko politicians no so because say sa I uka politician party politician kwa na nya exgratia da bi nti sa article 71 for beneficiaries na kandia. But I'm also thinking yes I so hwe mama yemfa end of service ni mbrum end of service no exgratia na mbrum say ade baako because private sector and all some sectors in the development ni ade the ability to pay e wo ho yen hihye wo so we adwuma no wi a etuaka so we end of service we you are done with your service into the MPC say so dem say wo ahode na utum contest biu as a presidency yen cap no e wo no into the parliament we talk parliament be you can go what time no epa ho a you can then go into message say yen engage yen discuss this issue very well this as gracia and end of service yen discuss ni into sa e could say CCD for na se for na ni ade no moment engagement di yi omun chechirim then na wo ho outside size gracia no yi frim and I said there classes and I said there ku na ho a nkofo dey openia avedo also on pay and I said office no ohia because original allowance original allowance or serve on your full time ade and I agree with him there's something wrong there and then na obi a on your full time worker na so for na ahuchie wo mi pempensi wo mi na obutu na gracia meanwhile as gracia no enye based with English qualification na say definition na enye based on any legal ibia so ye ni so and say ye friends tuebe ye tuano ma ayade so yakofa as gracia no me ni na ba for different one there na no so I think say ye do pempenso a I was say ye engage ye hu sa CDD for no other civil or society organizations no mama omo adwin say politicians about people say you are targeting politicians. We should have a holistic conversation. Exactly. Because I've told you say omo just gracia no anye omo hina na politicians so what kind of politicians in the mama into gracia you are saying some of what the into na politicians what target you exactly and now you different zoom and make kind of benefit e be MP ye djuma a full time work and ko for to aba mam ogudo ho ba se pese me so mo man no na ya to aba de amam ya to aba de amawa full time no wo 4 years manchester ubia ukọ so ya to aba ma ukọ bi na to aba ma waba so ulusu na sefo ne ade on hye na yi na ukọ so say ye tua bibi e de amam no because of a fixed term contract 4 years ye tua de amam as and so benefit that one I don't think say ade I will say nemo as gracia to say anye mbra anye nhye na ye ni so tua mo obi a wo board so de ade ndie why wouldn't you want to look into the especially say how train ade aba yen hwe na yen kan ho asem yi nti no tell me the man to me because me HR expert in all these things so I think that mama yama a bufuni and target a group it is a politician it is now happening say we a politician no why you hinche obi ana so ti land cruiser mkra na say ha dwen kakra because ahuche na aba no
omo nimsa politicians dey won ni hwe won ni trouble bia nti no president wa power ni ministers o se ma power so your minister nti ya adwuma so utie na ko 4 years no na se fo ni ade dia na se mchishia wo se ni so bi wo se editua wa editua if that is the gracia ni nhwe mi pension yo we bi e ho kire nti e bi sika po yitua no ibetua ye den nti san komo de si edi san komo de si edi of course we have to engage adina omo ni bi say omo mra no mchechirim a lot of my people sabi omo be omo nim as gracia no omo say as gracia yitua politicians and sa cd divoni ade me kan no it's politicians but what say mama yan fama politicians omo wo so ye gracia no omo ye politicians ono ye ntua omo ana na mama ye ntua omo ene yesa so and service benefit na bo bi oye politician waja tum ode ne ho ama ya to abade ma no bosom so yitua nka na nasefo but wo wie wa yi no wo time no wie wo say your 60 years Ghana ye retirement at 60 years but baby one is fi say imran yensesa no so wo this 60 years untumi bia untum kontase biu wo so judges no nasefo na ade no 70 na ni ade bia so wo 70 years untumi den ko biu but the marshal Badwam no utum say the more wunyin e wo ho no na say wanyin no okọ develop board nasefo na omanyin omanim die e wo hia omo nti ya hwe ni ye na ya chiche mi ni hu ni ye because any akoso politicians na dey see politicians no na say obi the party ba power when do na short time no da kai mo sisi adan ono so friend politicians but your classes of politicians mo mi ya chiche mi sa ni pa no we see that e do ni miensa no kamara de no e bi as gaje bon gibi but no politician so I think say do pempenso a mo man sa ni ndifo no mo nim say ni enchechim kyenyen ni hu ni ye me de ma je chem say obi a oye adwuma full-time worker to say MP or two abada man oye adwuma de bi okọ adwuma na ade no say end of service benefit or why the man ye because the papa e be nyesa nkrofo be parliament o kwa adwuma okay but as gracia no akoye say wo hwe bonika sa mu no ade no say enye nhye bibi ye de ma omo ye de ma politicians and say ye de ma won say ku no so no ye de eche ni so aban ni so why say can't we engage ourselves okay nti mbre na so menua mamanyene say sa ye engage as a corporate body Ghana chairman na ye hwene kan wasem chairman nti what will be your position fortunately for the show this morning yenya HR and yenya lawyer nti omukabuma meji say the CBN be kama from the HR point of view no omo de bia da omo hwe de ngoma ne kan wasem ana employees be hwede mrane kan wasem o say ye on chemu bi o end of service o wan hwe ya na da kofra es gracia no enti bia ne de enti ya de sa de ne ba de to so bi mu so o je se o kasa ye wona ye amanyo sem nko ana o de sa ni ko tare o ma wati ye wonyumakuo bi o so a o mo so no the same benefits ne bi no so ko won so afezu ka o say wona ye amanyo sem na nkasa kwa your classes of nipa no who be join political party it was classified so the minister be an as say MP be an as nti esese ehu sa nchiche mu nyina no ansana yetimedi nkomo no eyi nti chema kokofu togba afede nkomo e word that no in fact some of these conversations the baneko this time asaba biem what do you think we should do because for the past 2 days me DNM say eya ne odi aipe makase asemba ememfa ye kokoso ana ememfa party ai wom eni nkomo no e kire say asemhia enti bebia e haw no wo no yenko ne yenko hwe saa haw no ne eni nkomo hwe kwan a ye be sachire mu se sachire mu ba ankobasa na we no bi die kofi anya nipa ne person ni kofi o man ne na tenase biribi eye saa hwehwe ne ka se saa nyumakuo we num de ese adwuma mo ye no ebiribia no so mo ko o ma hom jema sika esusu se de be pimi o mo ni timi meji a udi matema enye yi etien ko man no mrakuni ene o man ne hwehwe no ne yenko se saa sinto no se ye sinto a ibetimi ahye mu kana na ade ibetimi asakire mu ana timi madwene wo saa nkomo a ye di no ene ho no chairman the first honorable, yeah, very nice gentleman.
menene share programs bebrebe na manage neduma na the first time I mehu se menua no ho akere no pa sa kwasi wa bre na what ya wo say honorable no cover HR experience ni jira no cover jira ba that can be the buy and HR there but topic no is so deep say utie na osintro bia odu ba bia so ne to ba afedi ya adwene bi say o man na ho kire wo mutiska no de ba afedu ba bia o say CDD ono mo nya adwene demonstration any ad see CDD eden no ka we based on action bia onipa bia take to ba afedi ati onim say o man ye wo nipa bibire a katua kro monye President Akufo-Addo ni years a wo ye Minister for Foreign Affairs nya wanya katua da salary a eye chese some Bible say adwumayini o se fata na katua President Akufo-Addo anya katua da the senior as we speak today President salary onye ye woni pa na titru bebre wo mia bebre honorable Kennedy Akompre ko Japan on se loan e de ma for parliament ye koto cars no ne wa nyi bida me time me hold here me hu se oje wa nyi oje me je na wa kwankwa kwankwa ba to afo asba me what you say ameje ye oni pa ni bebre o ho a omu fogo nia esefata wo ukonwuma ahuduo mu akese ni pa ni bebre esefata no emra ta ho se soje free ni pem kase bia ni aye ken civil society can be utie honorable ya o say anim difo ne ba no beche anim difo ya na kase CDD anim difo ya na kase na matise minia Kofi suso akambi ina Kofi Bentel also the na no disemaba obo to ba afedi abaso but ni odi ahwede e ba fie once na di ekiriba ya fare ba ne de here and you hit it right 1992 constitution 1992 constitution brebe ne yehye 1992 constitution yehye no 89 90 91 92 your friend 1992 constitution and free sure na ba e nipa ne frefre on tena ase no mo hye into the fan say constitutional kra no that time name friends constituent assembly there are times many men this for the two on ho say yen and yehye constitution your free am kra ma amba ma anyi say enti se bibi o constitution num na di nyina anya na anya ehifo na ye onananom abusuafo sabre no na mo wa abam mu free soldier abam ba democratic abam enti ensisa na beboa mo wa abam na mo yoye sisa na beboa Ghana wa beboa Ghana and to ba afedi am ye hu se emwa Ghana da kwamra and to ba afedi am ye hu se emwa Ghana yan NDC constitution the constitution of Ghana man manikasa se be yakwaleja kasa bia na to ba afedi na action am ye hu se emwa Ghana and then one who 1992 yes na 93 the year adwuma 94 95 96 97 na onhue now no na onhue until 2022 and one and say hey so one dia na ne fare by and ni share ni nyina hin free let's go back to our roots what kind of right was this a constitution then yeni nkomo na se san ye be sana yen san mfiri ho ebe de be ye se tie se minua o justify o se obi aye adwuma na aso ani ni nti teacher ni ono no kira de wo mre dan nti na adwuma nso ani ana the poorness o ye adwuma wo Central Government Hospital ono no na adwuma ye anso ani ana when na o ye adwuma ma o man esom o man na in that capacity no your man betimi abab on tian beka se na adwuma ya anso ani na mom the framers of the constitution then
nipa no mo hyehyɛ constitution ne sabre adwene won ho ene won a omo pese omunya saa nyina so no ana omo ye ana yatena ho abeduru ne. It is about time. Say the whole document of our constitution no ye hwe ne bio. Enya this portion nko. There are other areas. Ebinum kra ka say tumi a constitution ne de ma mampani ote adwam bia. Edo so dodo. Nti dia nye betumi. For instance, see police penny, soldier penny, electoral commissioner, ana ho am. Ebinum asusu. Se bread se esese ye sachere mu ne ye pe kwampa ewiase amama ahodo binum faso di nipa no nkɔhye abayasi parliament a omuti omu budget ni ade nyina have to be approved by the executive nsoso ebehwe nsoso won niema ne ade have to be approved by parliament. Judiciary on sika 7 ade has to be approved. Checks and balances na ye de hye mu ne ade. Baby or what dependency be abebe ana who be here say yes say sa arm way of government or then ho dia yentimi nya hihye bi na onne ne ho nkowie peye se be ya onko dan afoforo na influence ebi no maka say ministers ye yi won fi parliament na enya dia eboaye obi zo argue say oko UK Westminster you know completely parliament and kwani betimi even the prime minister ye dey mixture aso for 20 so many years but 1992 basis average 30 years 30 years a documenter drew 30 years niema hudo bebre asesa wo wi asesa circumstances asesa dynamism enunti esese ye hwe ye okusuamra e be culture said the law is dynamic, law is not static. And constitution is an embodiment of legal processes and activities. Guidelines. Boy, your home buying. Actually, ya my akwanchire kwan ye befa so a ye di bebu ye man ne ye de betena se aso nipa. Tinoma sisa. Enti eyemra. Adenti na no de static a be 30 years. These are the conversation. Niema ese atwen adwene koso asoman. But the populist approach, Ifishanimu approach, you know, and no when a problem, no. So you come to the moral turpitude, the moral grounds. In your so na who won a ne. As I in so ni ho 1992, 1993, 1994, 96, 2000. BC Sabri, then affiliates, saying so. It's not about the person. Say me personally, me say me, but idea a koswa babidu. And we hear the explanation now. Abembia atria. When him say President Amampeninum spouses dear baby chegui. A besine ko wa. And we a besina ko. Now me CD the medio on here. Demonstration, well, allowed under the constitution, but it does not solve problems all the time. You don't demonstrate. Now one can't say moon tia sa es gracia na wombre mono. It's not possible. It's not possible. So Argentina gender conversation tenase. Now the constitutional review the late President Mills esase no yen kohwe na yen ye ho adwuma na niema ese ye sachire mo constitution ni ewie sisi a yeti hoi se de minu ye kan MPC de ohun ahin abufu kusi pepe. The moment you mention as Gracia, but CDD has not been fair to more politicians, especially parliamentarians. If you look at You see, that's the point. Because at one point, you know, who praise the action of Toba Abed? Yes, that's okay. That's your opinion. But we say action on the agenda, or how ne or Tanya, yebe pejabe, yebe demonstration at Tiamin. You're unfair to politicians and MPs. That is what I'm. That's why I'm driving at. They've narrowed it to the parliamentarians. What I said, and I said it. You are not saying anything new. No, I said no, it. you said. So was it about the idea or bombarding? And I'm saying, idea. That's why I did. Anti condemn and praise. I don't condemn. No, you have the option.
Either say condemnation and not praise. Because you can't play I said there's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. And I know that this is also over. And until CDDC and your demonstration, enemy as politicians. What challenge you took back for the gesture now? You see, my challenge, yes, my challenge. My challenge is say, since when I don't realize it. So I can't show. It's in the Constitution. In 1992. You are running out for 30 years. In 30 years, when Hunada. Also provoking conversation. I agree. It could have been done in a very another manner. Yeah. But say Yeni say na beye to say anymore any idea no. That is where my problem is. Okay. Because yes, of course, komodie ni idea wo ho nipa bebre wo a and me can catch us nipa bebre ni akatua wo. Me say President Akufo-Addo and I challenge anybody. 8 years in government under President J. Akufo. Wanya akatua da. And I have me believe we say you was sabi no system no bia any. But that time no, one statement be am about this say me TSK to market me you say me foreign minister nti market ya mempe nti banner ne wiase nyina hu say me na me ni papa na me Ghana free yeah de nyane o man wiase yeah de nyane nti since when and ye papa o himpon nmunyamfo no ohun say ye tia sa gracia dia enya dia eboa o man amani medasi mi nuen baby o de koya me so asi intrasi am be surprised am because no na nam chenchen ni ade that the woman person come was say and you summarize what I said tobo afede wa chena bi on fi say which I said that's right for him because we feel say ade na onya full time worker ade na yemane efense allowance na de betu esgashi which is good. Number can say you do pen so say you engage here when you chechem yem kofu na tia say na yen say ma let's do it. That's what I said. But the crime introduce you any end of service benefit because be fee say end of service benefit any esgashi the same thing. Na kura mini e be shemu a we see ni trase ni ya twom na make na I never expected him so because obey MP sata me esgashi crowd udibi. Yes, of course. And there has not been any occasion who said, Mamma Casaminia. About I say, as Graciano and just to Bafida, one can be that, one can be sued that. And then will be there because the Binim says I am ranity. Mammy, but yes, Binim says I am ranity. Oh, my brother, Sana Ranity. Would I be tea? Sana Minim says I am ranity. Man, for two young Kusi, and MPB and for two young Kusi parliamentary administration. For Chinchina Mames Gracia. That is the law. And Tisana Mraneti, the Mrani free it emanates from the 1992 Constitution. It is a mena me receive one. Me a day mamen. Men from Rebia, and I make me. My who calls your casa debi. A Juma May and the Sessi carry. Oh, dear, what year? Me won't go and make a jazz. We are Quenja by Parliament. Yes. Obeji will ask Gratian. Yes. Come on. Yes. Sometimes yes, have a body. You know, go to G. Me who tama. Uber outside. Because I am right. Sat what what is happening now? Let's say CDD for already about the politicians. Which is wrong. It's what I'm saying. Anya politicians going on the esgracia. Exactly. You do pempenswa. Also, let's go for that. The mention say, Mama, actually, 1992 Constitution, and no any idea bedroom pempensio way. South Africa Constitution, but they refuse to be part of the Constitution. And American, that is why be woman is son or young can't say you're going to go assist. No woman says son. Constitution. Satami, and your money are there to say, President Kufobai. No, for the source. Ya set Constitutional Review Commission on Kauna Dibri. They know so you know. So all I'm saying is that, sir, as Gasha Bay. Mama yan tumuke kasa because na afede to ba afede why ginati ebi just what Kenya bibi na admission which is madam say the papa yan engage ho na mom wo man in before sa CD di phone ade na no mrenim no mo nche mi hu ni say es gracia no den mo amu no mo je es gracia politicians ji bia na omo so police omo ji bia na evident tu anamo ye tu anamo bo nyina na constitution there
the papa 1992 constitution I'm sorry so saa constitution na amba nka Ghana ye democracy in do assembly nti mre bem say baby wo say hwe na system a why no yakọ enim na system and me dem kan say CD reform demonstration there so me chebe consensus building as which is good but demonstration na emwa kwa yan pe kwan nam so be di mu nti no o cha me so cheche me fan say o man hi uchechire mi say let's engage ourselves well yimbiem yen chechire na yehu na mama yen say as graduate politicians kwa na den eje I politicians kwa na yen hwene fan tuye okay so na mi na di okaka de no bakofuado also oji di bono ho sata Babrani we dey MPK we dey bekai ozi your politicians kwa de bekai crofo bi eche ozi jam kwa na bi ade Manoma good morning Yako Manoma also central region oye okoposo fisherman Manoma de bia da meka wa oni Manoma no okopo ene na o sinde be hia no unfortunately odi ni yire na otweda ni yire free oh mombo yaba na Yako 1 week yeah no Manoma yeah so the late Mrs. Mabel Quesin Auntie May Manoma yire radiator safrenti Yankota na chiwa Elimina State Park Saturday we are 11th June na onko dini 1 week no kama Manoma shedding times are not easy but radema that strength I'll be to me this jumedi your life only one more farm milk depot na mo so majibre around Sasabi or mo ya chia mo nyina mo so and then please wish my kid Sister Angela Anamanewu a happy birthday from myself and the family. May the good Lord grant her everything her soul desire. Inti onoso yachiano baby obia. Eda wase wa ojebre me draw road minister attention to that ayina. Me kra me answer. Very important. Inti e kwan be ya. O kwan de kwan be. Oh, e kwan na e ho de ma Mama church na me kwa na say ya Atobiase Atobiase domama aponsaso Atobiase domama aponsaso no one here ya him o mi ozi abati na we opportunity na akofo ado as ga je onje na Atobiase ya wo Atobiase domama aponsaso okay domama tosin okay ya de ma contract agina so okay all in se free okay aya krobo Insuta Jansen to Insuta Didiso. It is all the honey and tackle do now. What do you say? Man, me check kwanya. Man, contract. Kwanya contract. They are my contractor. Ya breso. Na e ba ya almost suspend here. Me kasa wie my contractor. Me kasa bi. Ya kasa na na me. It say no, say the mechanics ba ko say. Ayi parliament. Me ni me say ona moderate wa ha. When you to come on, why do you ask us? Obi can go to just but when you mind doing say, me minister ho, Obi ani mo nchemi. I was there. That's right. Exactly. Many minister no. Me dey from offer. I don't even want to discuss it. Obi say leave it with me. I'll manage myself. I don't need. Thank you.